Chago ewo Sompa TV no so enya asam ketewa kra bronya chibuso mi atoso mi ansano ne da etoso enan enene 4th March 2025 Krupo Twedia Boba say yadom wakutwa nso ane nanka nso wono ene boss headai Timothy Nusum Saprensiames seek ye the kingdom of God first, and all things shall be added unto you. Yen rather than the tenekane, not Diakana da, or so the Bakayo, ewo Jumadi we so Asem Mpe Nipa, Yenia Chenkua, Yadia Tumpai, Esra, Kazazi, a Mimfu and a cantan creti, a child the one you hold them, Aquasi Pitia would do obedient on you obedient, Asem Mpe Nipa, Yaba, Nayaba, Yabaswa Yabano Vim. Every say yet me no, and your friend on Samampo, ye diso, and I jana so, when the Asem Mpe Nipa no, as it is Samapo, menteme once. I don't know about Asem Mpe Nipa. Ni a pen of Pomasibre, Naya Diamao, kama. Ya catch them, ya semina said, say a Benama Sundia Buano, Ewa Santimamuha, a Benama Sundia Buano, Ewa Kana Fananano, and Utina Asem Mpe Nipa, Debia da, a free trada was in the Fiada so, ya Gia, na and some amount for a diabeda yeno, ya shet na ya pen of Pomasibre, kama, pa. Jumedia watu omrasa mwanka sa ena the nation sanka of Alumba Obateneka ewo Jumedia we so chief executive producer ma Jumedia we Dr. Blessed Foster Penipano ono ena chief executive producer Emma Jumedia we Koko Sechi Fletcher one kwanta bisa Isaac omo kajakum anya asem ketewa kra na womwanta vruma ena na yanya bi ede ebesemo ena nwumre yebetu nsre ene abasa ne asuamu ade na empokura no ya pe omo epomasibre na yede ama wo kama na wukọ master control room also a Kevin wo yata wone Ransford omatawuruma ena social media applications no yedi atwago enso ewo so enya asem ketewa kra enu nti no subscribe se afufuro nhwebi wotie bi enso emfamfiri ho ekoba jasisi mprimo bema woni David omosu na eka jagum ewo Sompa TV enya asem ketewa medical card atiefo nyina se Sompa 93.1 ene Sompa TV ba ye no wo yoba tan bia ewo gusu awo na Sompa no se wo yoba ko be wo papa awo kwan so nkoa ena wo sia wo nkoa na sesia ne baba ko a wonyem no aka bre no akasima na wawo no maternity ewo nkran no Sompa 106.5 yebia no bosumi yem MC 17 for baby ena Sompa nkran yebia no enya asem ketwa na Sompa nkran ba ho ena behu se Sompa no enye anya kura ne hodene papa enya asem ketwa kura yedika ka tiefo nyina bose dwumadie no yede enyoma bia wurawura mu kakra na omanfo ani baje na omahu dwuma yedie no nti na yeyo ne saa sede beya amani ebetumi agye ho eno nti no edabra da bia no apostle Kwame Kwaten ono na yegya dwumadie no ede amano se apostle bra na afutu sem no ode bema omanfo oye counselor we baptist sofo na dwumadie binti no watia ne nachi kakra next week obetenenka dawuku ada bia no dwumadie ya hyese ne kama enkansuo enkaja na yede ebro omanfo no obra okun segment a uku ada bia no yebetumi ede abrem edaya wada enwom a yabo tetenwom abawom na ye mame ye papa mu a ebi tiase na ebi enso ato na nanom se do no a o mato nwom no wo nwom na ye de ebedi ye ho enkomo ye daya wada bia enya asem ketwa enuti ka kire obi no obi so kan kire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no dia santiman kana man agya tum no saa na 2025 ye ba be kono enya asem ketwa kora kofro bofo mpa be ma asuketu am yipa bre na Osei Aboagye Oforisuo ni ntimfosuo menam tie atwam nam de Asem Mpe Nipa ekobose asase so menne fontum pa katachie serebia bonche nana
atwentwen kodi ewu atwam yansa ne akosa yeko akoyanim yanim ten na yehwe enya asem keto ka kire obi na obi so nka kire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no oma ye krado oma ye ready omo de nsempa no ebre atiefo enya asem keto akora omo asam wa bibia boko de kwa kuya mia emia mpa na we abitimi bibia timisi owo bibia boko mamfa ncha kese ma Evangelist Antonio se kwadwo owo Austria waba bidu asantemamwa na ene ohwe a de Nyankopon de ope ne woye ewie mu aye fom na se nsu emu na ntimi nto ene de wagya agu fom amaye nti yebeche atifo ne ahwefo a ne omohwe yemgidi se ene nso eda soronko a Nyankopon de adom yen na ene nso yebenya bi na yene atifo ne ahwefo ache na nura de hia nkwanhia nura papa na begidi se obedi matemo ha no my madwe sem de ne be court my madwe papa ya nura ebeka na semo ha ya oni ni nua my madwe se ya de ne be court ti so far no for so bibia boko amanfo hwe anim se insu ato se de amanfo dimika ekwa kotie ekwa kotie futu timigidi ezo kwa asem awo kan na omanfo afremanya asem ketwa na ono odi Muhammad Opon Muhammad Opon do kan ni din no na ono na enura obeye nsem bia ensem fata ewa fidie so amanfo asem omo kan ne se asase no ono ana afa kwati kwanso akwa aton e tro challenge man amanfo asem no mo kan e tro challenge man omo so ono ana afa kwati kwan ato asase no na da achi bia beye ne dia onye adwonbone wo de tirim na yere nkasa nkyere no na ne manso nkasa nkyere no na dofo nkasa edumre bi ansem base a wo behwe na nipa bi te baabi nipa no wodi nsamfo no sabe pre na osan wo nkrofo mo ba ke no ade anu papa we ye pa Ghana mamu ani wiase mamu etina na ne nwa no busa no kwose bi wo se wo hu bi da no nte bi mpa ne nsam da na wa se odika what bi da won se kwakue se wo hwe kura no a ni nwa laji no eye Muhammad Opon na nyini cha laji no oye enti panipa na no oba bedi adanse obedi adanse ene wo se konna ko hwe nyoma ne bo no bra na beka kire bra wo ba ne afra nwa ne nyina ya trans okoya asma kototo okwa wo se wo di 6 akwada na e so wo interest wo mu na wo what bi da na sabi asori dem kwa na to collection so fo bo akire na wo nko an nkofo bi akọche akire se ye to ni se wo kura no ye tie mu no sika na oto anye sa sika na ye oton ye asase ne de wagye sika bi a won fa sika ne goma ni wura ni nuanom se o mo na nton o ma asase tie ayalaka se kura ofa adwonbone a oton na o papa panu abetra se sankosua kamoni wa se sankosua ne hina pa be na mbusa se enti se ye ne kura sampa o bebo nuanom dua ku o meboa wo de enfa ne se ya mpa se o ma kan se mato so itu bebo mu dua o papa o nuanom o papa de mu agyawo o bebo mu dua ku o papa no kuta adwonbone won se ne life won se na asase ne de ayaneka nipa no so oto asase no ye true challenge say ya mpase obi na to ya ye wa ha omra mechirem anya sa asase no ontimi nya so adwu dabi oh na yen ka fa no ma bi wa ha yen ka sesebe oso anu usida ma wo mo a o papa nchi ka fo usida ma wo mo a eye bone o nye sa na ye ka tefo nte ne ye pa enye bone emmom ade a wo papa etiase anaso wu ye ya mumu sabe mu bon wo ka kosie ne ye hu bibia no ye de mamu a nipa ba akofo nkwantimi nsole sei me kwa akoton nam de akosi da ma mesoa no debi abra omo maka no wo mo adwe nyina anye enko bankom na wo sora kwa akoton asase e de kwa usoa no prot so akosi dan na ni nua no kwa asema no wo ka wo so wo baka che no kwa na nko no msusu sei ko mu nyina atrase a ke nampon be ye nan bi na wasia ma wo na sabe producer wo koya wa ma na wa do tumi agina so se kwakwa kosi dan kakaka woi
de ama omo abra won so de atakwa me dem besides the kura no pani wo pani wo what twa for pani no so atwa for pani no so koye de wo kwaku akwa bi so no Mohammed Opon na mse wafa omo abusua no so oh yeah sana me hu no afa so na afa wo mo so omo nwa keto na no obetra no oye good ompe kwase ebo sa nipa sa nso na yedai nipa ntena se eno a o da ba kromo chechewe ofenso chechewe meboa o se na wo yire ne ho mo de mumientum because wakoya de pa ho me ebo ni din enti nipa bebre wo kromo nim se ni nwua na masase na wakoton nipa bebre nim so ono ne botom sika nya ne botom sika enti wonim yesi aye ba kromo wa e wono nko anu sam na ne a yesa no ada wo yedai aye ba kromo wa na adofo aba no se dan no bebre kosi ye na mpa na ya asasira ta chese e na esi so nye eno no aginimu akosi sa dan ne se Osiama ne papa nchikafo omunim sika sika bebe free buy enu ti ne wayire ne ho se yemfa to ne musa ne hwe de amafo beka fa no ite amafo ka papa fa no de a na omu ti na abuwe mu fosa na mo unwie ye se na se but you be sika ne free atiefo ntie ne ya asase no akoton anwiafo asase omu nam du na wra ho sem ne se yesi wunua ma no se obi ku anya fra ebi yare na wo ye sentiye woboa sika no wate ani nya sa no ton no ente sa so asase no ono na ato ene wada ne dua broni ebe ye sa no ye ne nananom kwa kodi nkomo se asase na oton ye no nipa kura oton ye ene ho nkrata asem omome hwe so oba hu dua bopa kosua no mse na nina e white minim sa santi kosua papa na nkasa no ekwa bi so mu ne ho me na meka na wo ya dia na kwaku papa na no ye o na no ya se na no ya papa ne yire hunu ma ne o o da be ma so tadi di ne yire atem o ye nkwa na anye do bedu atem o bedu atem se uni minyansa ye ka no kreche ni patuntum ya dwen na watwi afa ye so ko na ne wo ko so waja ngosu ya ne snap na we wo ma fa na de nko no ya de ba kwa ma no ko so na nka me bom pa se nko no fa kwa na nka bia abofom na no abo ne hudua kwa bofom na ka na nka nya no te se fie no atama ne wo so am papa ya one ne yire nya yi a o de ko so ya ne jinsi tachi ne pa ko so bi ambo oba ho animu ha keka studio e ka na ko so ba ko reform ayedu agbafe ma mi ko ya sa di nso waye se mbeka ya ave na ma mi na bom pa me se mo nko pa cha ma mi sa bi ne se nka ye no enye kremoni a wo de snap ahye wo obotom ni kosua ubobodua we wo so ya no asa ko frenya me se me frenya me mprenu we o ho di mam o fe so chechewa di mam wo mo ntuni nsan amun ntuni nsan na ye kwa chinwire obe bi de obeye bi wo bodua yi ohe obeye chiwia dua bo nyina cho obeye chiwia me so obeye chiwia samre wonu mkoko akofre nyame eye Mohammed Opom se samre wonu mkoko kwa chiwia wonye bi o mesa ni kosua nko atemdidi odidi na anu anyina cho obeye chiwia wa twa fa so because why born nti ye ka ne sebu obi ampe ne kura drum bi a ya na sante so ye hwe no ma bi drum bi na asamba ye ntia akora de wo sha asem kodu nananom bi anim ya omo ye abusua ehene iti asem kodu o me na san komo sechereka baka asem enti o san na asase unim so watwa obo de da ona jiga ono na alaji se no kwado mpe se asem na ka che unwan mo de she ne sa de a wonu unwan mo di no wa mfa kwa papa so entwa ye what di paso ti fi e komode wo mo na wo konkwa wa da no dua broni iti wo busa na question bi se why na sai asebe so aba o se yemfanto ha ni bakoro wo hia o se yemfanto papa wo na ma me hu sa asase no wo no ana ade ni dia ko sekata papa wo sisifo che wo bia na nya djuma sika no e wo no ho sika na wo no ni nua na se asase no monton dabi asase no so mbeton pa de na nsem bi wo hwe nsem wo we sha nko ehia wo mo na na bi gya wo mu gold e wo nwuram eno ne ni nua ye ode asem yi ba eketo yi e ko se sa gold no wo mu kwa kutu ya ye hu bibi awie odu nwuram no wadwa na jan alaji wo ne nua ye oba yi nyame nko a emu nsam eti papa na no obetra no okuta adwem bone odwane ja alaji odwane ja ni nwuram wo mu nyina ya adwen se wo mu kofa gold no ne wadwa na jan ti se gold de ehu
so ta se ko fa mo jantwa so ne ko fa mo jantwa so ne ke be ko no ni nwa na wuda ho ma na nkasa no dwani ja no ekwa bi so no obaye nipa bi a wate ekwa bi so mu ne ho kaka onya ni papa na wo aba ne ka ne kwacha tina no odwane otwi fast because de na ekoso no mu se ama na na obi bia yi ye bia telephone call obi friend ka eka ne kra kire no no so di nipa kra tam ada na se so yes ah na no ya we ye ka na no ye so ko ba bi na ne so wa ne ma ne ba ko edi na chi e no mu ye ni yodo bi so manya dan omanya dan eti wei ne so omanya blog dan eti wei I complainant o mo ne nka da alaji no so mfo bia ho no se ni shu no ya na ka ka ahwe ne na tie ye me fese alaji wono wo so ko na ye jeje ni nwan so sa yie ba ne ye jeje so wo defo nie o se ade yo wo na wa ma so an manya ba bi betena wo so ja no hwe mu se sa wo se me da ko ka ne abo me ho na acha ne ka bu wo da ne so ade na se so yes ala Asem a woka no kra asem no woka adehua wa asem wem ne no ya we ye ka kama nipa bi a omo so te saa we asem anya no nko o nipa bi te saa kwaku alaji na asem a woka no nyame ne no kra nim ni woka no kra asem amanfo bi nya o ma dwene so mbetie ni mbetie hwe asem o de asem pa the nation sank papa na no ya papa na no ya pa ka obi na no ya wo fun angaza wo fun me be ya duma me mu bi da so we are trusted you big as o fa kwa se bolwa dabi kola o dabi no wo di ha aso of ko o mu no kaza fa kwa se bolwa e mi mu be ye wa di bi sa da o na first day no kola bi frey o se frey Jimmy ko some go pe Miami o na no ya di last time o siro o nja ko ba bobo me to pe ja ni say ya du man nso na say papa du obo alo che o mo what the time was it me so dia no kre ni me do yam kama bo no me do yam se papa you ma bo bo na ma ibe yi me akura ka me ya o ke be yi me di me do yam ni pa wa di me no ma ni huzu wa di me na wi ase ne nko nanim ade am chiri pa panyini se tifie nye yeda mo ba mu nyina mani mo nyam nipa miensa awo se do mo to abusua na efe ana na wonko abezo Osei abusua no wa twa fa abusua ne so wati ya waka kire se ono onze kasa de onya de so wo ne di nkomodie ya enti o mpe kasa eni ya no ye na ayo te se de onim kasa se wo ofo che o nyina na we ni se no kura no ope oni kasa ne ya no ye ketu an so ya ma mi fa metwo ma fufuo bi wa ye kama unya wu join da metro me dunya me nimle me feel it ya metro wona ade ko do kama mo se mo hunu ho na hunu MC afo so mu ni mo o so ho okay ya be sapo na ka se ya sapo na ka se ya be hwa afi ni hyehyɛ ye eno ngwa na hwa de di ya boro ba ya hwa ko hu ba bi hye ya papa no onya nipa papa na okura dwumbo na said kola bi kan o si ye di na isi form sa support to abusua no no ko dia sa ase ne kwaku kola ba ko ma mebre ko yi o se ro si tie no sa asimu ya hwe ne ani akiri kura ontie ye biem ba ase asem no shame na sa papa ya die wo ye ni wensamfo na papa e wo nim ni ayetimi ye na 77 taflato prod 64 prod o sim dia 1.6 billion bebe wo ano di negosia mo se wa kwaku prod no papa no na atuaka negosia no anvango negosia de ba ko ma na wo cheche were de anvango man we have man go man bezi esu ye chenzi e mu gran version of ne mo mpa branda abusia na ji on fi yam fama ni bi onya e be gu fun abom pa ye ti ono a na ohun na mo otu adgondu obeja akosia no snap no a etimbe hunu ne fon tam ko ye no wa kira ase ya na ya base dia na se siya koles na oni ya dia base bo dia mo ne ya sire nya min sha dia mo na ne ma akotote na ya sire busia fo nyina da o ma se dan de no mota ye chi ya tena se ne dia platform wo ko ne enko bi na okay enoti se ya tena se dia de ya dia futuo no ebeba na efutuo ya de ebre wo manfo enanwumire ene se wonofo adwentwene dia keye e wo se wo dwene nemom ema endwendwene e wo se wo dwene nemom ma endwendwene odede ntie miye enanwumire pa se wo nipa na se wo anwena ekwa bi so no na wonye nipa mama bia nemom se koba se wo dwendwene dia
na wankasa na wo pa asem ede ama wo ho eno ti ye ka kire obi bia se ade eku nipa pa wo wiasim hapa eye adwendwene nye wo dwene eno ti potokasa beka kire said the highest appeal court is the conscience. Say wo baye bone wadwene ne bebua wo fo se ade a wo ye ade a wo dwene hu se wanya ya emmoa wo wiase asetena mu eno ti wo dwendwene bebrebe no na kwakwa ya adwen bone no orofo wanhwe ye obeto nananom se do ntem senti omanfo pi atop pressure ama wo mo wo wiase ha no eye adwendwene na die nti na wo mo adwendwene saa eduru ba bia ni bretimi manipa ekwa adwendwene mu esan se ewiase nepa no won hyeda nibi na eho akade so onibi eno ti na akodane no adwendwena eno enema pressure yade eba nipa so na ekuna ewo wiase asetenam ha orofo na futu semu amede ma odede bia nwumre yi se ema pressure ma wo so ento pressure ma wo ho ema dwendwen emeto so senti adwendwen to nipa so ewo wiase man se wonyaye eno nti no wo dwendwene ho ka papa bia obi atimu wonim adwuma woye nanso so no peso otoka ne bi opeso onya saa ka ne bi wa bra woni adwuma papa bi ye woni ho akade ebegya wa dwendwene awade papa bia wo ba bemma bia kono agya wo bia dwendwene wo se aka ye mea eno ne ye ka kire obi se saa dwendwene no beto so a wanhwe ye wo beto nananom ensia do entem eno ti ye ka kire obi na nwumre yi se dwen de wo bedwen ne mom gya adwendwene no adwendwene a wo bedwene no a emfaso ni suo no eno na wo anhwe ye ebekwa akofa yade kese ede abrew ena nwumre de aba na wo ni bia adane wo adwendwene wo wiase asetena mu obisi abawo adane na adwendwene firi se wo wade ye emfinhia bebreni onya yefunu emfanwe enwoba eno nti na adwendwene adoso adwendwene obi adwendwene se wo wie suku mfrimre santin besi sabre na yonkofo obi a ye se tam nanso wotini abc m odwendwene ewiase mu asetena ni mu nepa bia ewo se onya bia ye ka kire wo se wo ye wodefo no adane wo bia adwendwena wodwene ho a wonte ase adwendwena abeto wo bi so ne se position kakra ye dia ma wo bi no so adane wo bi adwendwene wo wiase asetena ma enya asem keto akora eno so adane adwendwene foforo eno ti ye ka kire obi ma me papa na nwumre se adie bi adane wo so adwendwene no ye ka kire se ene tubi guwate adwendwena atɔ wo so ama edan bi obi asibie chinchina atwan wo pɛso onya saa dan ne bie no wa abra wo ni ho akade no ene ye ka kire se saa adwendwena tubu wate eno ti ye ka kire wo se adie bi adane wo so adwendwena wo pabie no odofo eduru ba bi agi so gya ne nyina makrupo twediampo ye no mpaibo na mpaibo mu no na nkwa ya nibre adwendwen nkwa ya nibre se wo pesa dibre ni bi akoya nibre se wo pesa bawo ni bi akoya nibre se wo pesa wade ni bi empokura ka bi a wo bi atono a aya oso nibre no ada na oso adwendwen no eno na ye ka kire wo se shebre se safo ni awurade na se wa ma wani amrade na se oto obu ase wo wiase hade a mi wo gidie mapase e wo se krupo twedi mpomba se yi adom wono ankasa onim senti a wo bo wo ba wiase no obetuma ba wiase ne pane bi eno to odofo ene mafutu se ma mede ma on se dwene de wo badwene nemmom adwendwene pii no a emfa so de bi ama no se wantwa so beto nananom ensiedo eye me modofo pa se Yaw Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo the nation's anchor. Nanso da wodi bi bana wodi bi nso aba ye tena se medical chair Asante regional minister Amoakohene mampo
ni invitation my feeling onye nkrom ni but me feeling like obo wa no oduru abakose bi amete kra ye se panyini bi asantema mo ka bi ewum na ofa ne phone na nsa ko press ono ne number a panyini nya we dipanyini ni ba na so na se number na dale na okatin se ekọ amwako hene te ya na oduru panyini na hemfie wa nkofre bi ohunu panyini ko wa so okotia ne kro ndia panyini fra within 35 minutes no panyini fie at eni ama ekotote ndi amwako hene wo bo adwuma nyamisha anache se kwa bi so no woye obi ananim onyam nipa panimpa woye himpon anami si ni dwam wanye na adwene se obefre back dabi mo so tu ne nan dabi so zuro panyine ni modu ndi onde ne kwa abade am gofre na yede se panyin so kure di agro wona fo yewura mami si ni pinam de yenko asante mewura fo na nsa kopre ne ketu abi nem se dali to asante mampo di hie ya woye regional minister and yewura wo so ko onye ono no person friend that time within 15 minutes no we yewura himfi kada baba wa fra mi o na di man baby di no man baby na kono no si ye me de hie me fumi emi afon so na afa kwaje wa home fe kwa yes minister ni abrabo no ba so hunu se ye ne asofo ye ne ministers ye ne ahemfo ne kabum na oman bi etima yeye abrante ne dachi bi obedi man panyini eno ehọ na maduro no amwako hene dwuma a wa fiti ase no me wogidie mapase so de kwa wie pa dachi bi obedi man panini bi dachi bi amwako hene beti medi man na apro wo bonya apro kiti o sana so ameye no o sana bezo meye ne po obedi no bra ndi o nye ne sa na nshira mra na yintingu mapena se me de ni bare me do wa ne oye adwuma ya santiment nyina ne Ghana man nyina mpuntu ntu ye bia menim party awo ye hweso man ne be fa ntoma pefra eno ne hia okay wasa ya ho brase nipa eno na mepe ne mpanifo na moji afutu uzo dana ne obisa yebetim aforo o mse yamforo obekọ yentimi yensan obesan aso na energetic ni ho den na menhia no bra no mama nzam pepose foforo nkana ho na o man fa we ya we ni mudu on fa ba ko so no so regional minister we se ne ho odin bro so no mo de bia pi ne so danse kwase bi beji ase no ya fadi sheli baby alo yobi obo adwuma gidigidi pao ya ponte ne ntezo aje kure mu ahita baby akwa na ni utizi ya ponte kwa woni mi obeye dada nyame nhira no watema mponfo ani nyame nhira ne pa ya wafutu nanu emu odu onipa ani kwansa odwendwen pi ha wo ho onipa wonwene ye obi a woni tire nti adwene de ye so otu a wutimi dwene ye si na ano a went man to tuni ye no dwene na wadwene nkan se o sa de o ye nsi anka ye nti ne enkoa biem ko ha ya adwene pa nya wo prese nka wo benya a went mi antu anamon anko ho na ene wotu a wo dwene dwene se china metima ko ho ya adwene pa na mum adwene pra nipa eye babia wontimi nru no obi wo ho na wo dwene se ya na nko anya amane eye nkwase adwene ni kwanso nipa dwene bi odifo samo ye difo kase o pese urade nhia na be difo kase wadi bona nimbia papa ya mweriti se ya na nko ba bia baso ne ne he ka be me do wo anya adwene pa jajimi dwene no na dwene adwene pa na timi kokko wanim police ni no jajimi dwene no na dwene mampoposi de dwene ba na timi kokko wanim ya e ba sa timi kokko wanim we ya me kan nye jimi a we ka adwene ho be o kwa jini we ye de ya e do ti wi ase ya adwene adwempa obi anya na wade ya wo kro no o bom pese urade nche onimunyamfo ba hu se nipa anya ba ma nimunyamfo MP aba police fo apake ka ye garden wo kwanya ma metawi afie ho won na wale ma metawi ababa na wono so ba na nantan so be ma wanyani adwene we ukọ dwene ha ho ye de sire urade se nhia na eba fie ho soro da chima bi ntoma bra boso eno ne adwempa woto a da bia positive ne ma hu na ye kama dwene bi ma ho obi di bira wanya no o dane njinisie untimi nkonya nti ukọ dwene ho adwene ye de ade a obi timi ye no o dane njinisie untimi nya ne awurade de ache no ukọ dwene ho ye de David na tesera so a wo kanyan eda opie so wo bakon na dombele magori to obi antimi nkun David akuno ndi sila akotena se dwene se da be na medima kum David de ye de adwene we o dwene ye de saa ne aye no
Wouldn't sham pim do a dobato from pim do. Ne dear the baby as no. Tis Urade said, but a biba. I said, Munyamudi biba to Nipa for Frosubima, and Kamania me, and no name at the pa. Young can't say any more, Jimmy, a crowd in Fin Kuraimu a told me be a young papa kakra. Obi young people, what by an abedia wedi, and Ned on the money, mamma, but yenye titian and yabai, but not say, fairy nanka. O Felicio a light near Bedum, you do my best self free munam, a best self coast to our be, it would didn't no wire, they are young foreman, you know. What to me in here, no child was says, learn to me got to more by any beam. And when to my jenny, no son just want to to more by any beam. Nemo may a gun a bin here. The end, Yanas will be the enya. A young yenna bonnet by Becayana. Master, you tear and me. I dream Pam and Nipa Niche. I dream Pama when you fe. I dream Pat Mrs. Saint she had the broad, Archer Union that's all. So Jenny Papenti. Papa be with you, Nicapre. And so son of us, you and San, who could think of March and Adam Fubia, what Bobra, said we have one man and Abuano, who be the senior de my pawn or call master, my couldn't what if you can't change my minicapre, Chernomame. Papa desire Yanino, and I'm crying in every year, man, open African way by air Pambano. Do you fit any other care free here? You also talk about Chan, you were too quiet to coin, with Yanin are done in his candy because of Munina de Ba, or to watch in Papa Kakra. Mestre, and you may say, would ye? Na Jimmy to what green yard in a bonny at so, and wow. Will be to VAT chum, what the crown kind cars, unto bida, was the say Aranka, summer sort to, Uncle my Henry obey. We, I could have been Jalia Quatna crowns will become to get them, no me money tensity. We, Yanina Jimpa, Yamo Branco Yanim, baby obijina wundua, man kasi you know nebra, the queen of us yi nipa krono, one so quiet ever sa kwan aso de you. It is will be was the rather say rather, one corner in the mintiming question or no yan shirapa. One nipa kro was Sompa, Mr. Nipano was Sompa rather come a BBC mefano, Nanka Sompa, a honya tinamsum intiming question and a minya and an empire bopa. Na say Ania in a didia Jimmy. I mean, she and you tea, Yano Yan Cassia. Papa na papa be do it. Okay, the nation's uncle. Omna Samoa. For sure, young chatty for any RFO. But when they all can do 2 from that council, they know me. Do 2 from that council, they know me. Okay. I dream there, for sure, they be at the said the year came over dream. Now, to near Cosampo for you was all dream pack. The over dream and I may from where they at their show. Me de be a mechanipa, I am at times, me dream hopa, I am Mrs. Me chance am Mrs. say a quo dear. Me dream who a nipa wafa Christo ye. Be going easy. Obi a wafa yami ye, our tin yami ase. One a drew maybe I am not make us a me dream who say ye that bang and I'm meeting my BBC because I easy. Quantibia no crown 34 ni baby gane or mentimi. Apart from that, ne ka Ashanti regional minister na sem e betom then so akọ bie kin bi se wo se ye bo na baso obi su te ba bi bugem se be ye kran kontoto papa so ba sa obufuo ni misa nko be radio tri anka ede ko huhu ye edu me bi Ghana ha no especially ye Ghana ha because ha na ewo ya dwe ekuta ye no time de bia me se Who said Nipa be journal so much so see him Upa Kobusem, and you have been an Huaka. I saw them, yes, I know my yama. I saw them cry, a costume yamacrano. Will be junior and watching when they say, Nimpabua Shannon can slip on conto from Yankas. Oh, are they? Kroben and Nipatini. Now we are a mumpen a baye. Hey, one number be net doom son ya daddy. Hey, or buy ye and the doom son and one. It's a bomb by a permanent. That's all the way you require. That's how we enjoy a lighter. Nanka day. Then the MPP no more this ominous anthem. Who be up will be done for net. A futuso may catch a woman. It do maybe I'm power MPP. It do maybe a one DC. But will be our person. Yan Japan and manner. That's a been prejudice. Then yet to my me say, and they are menoka say. Obi shedem wo bompa yetia o mampani den. Ha na kufu adoba ye. Obi su shedem bompa yetia no. Se on totom papa so ye bo But at the end of the day no. Ye nhwe hu se edien
ene ye de aboa edu mebi ho no ma company for se do afru duapa no ene ke pia no ba wo de do afru duapa no ye benya kwa na nke soja wase abonta na wase na nka bu no obi ye ya no eye obi ya obi koso ne ye twene san dina de bia na for kasa se mpre duasa wo ko to engugra mo so re abrofo nkoto na ye omu gungra mu na de bia we kwa no ni paso masidi wo kosoro enye yi eduni ni pa bi wo ho a enye yare no yare o ni pa bi ani wo wu eye bi nwadwe ne waka wo de hye ne fi mu saa ne wo fom enne wo te sa me kasa chawo wo ba jaja pa wa wo ma ba wiase enkura yi ko school obi kwa no dwe a wo dwe amanfo de bi ba ono ankasa dwe se na me me da chon be ye de no woni sa dwe no dwe be mo sika tu botom sika pa tu botom dwe obanya djuma pa dwe obadwe se opani obi adjuma yi o mie ne mo na nso nya bi to bibidi but we de ka obi nko na nka nipa na adjuma obi nko na geja tom e ka obi nko na adjuma bi o ye bi na nka wa achese wa kofom na nka wo sere ezu be kom hwe ye woni pa bi honmo a onu na hwe nipa bi ba sa nipa no sa kutia se ye bayo se ye den odwen wa wonti ase ene de pese ka che nipa da sani bi ase adwen ne de wo ye nipa da sani ontimi ka se onwe da na emom kwase abofo je se wo dwina dwempa na de wo bedua no eno na wo betwa ofo so me da ase. Okay, anunti no nothing kills you faster than your own mind. Anunti enipa se wo dwendwini bebre ya yade beto so odwendwina adwendwina ewo se wo dwina wa adwene betumi ate afa so anunti ye ka kire obi ena anwumere se dwene no de wo badwene nanso so no gosopoli nanso so no adwena wo dwene no ewo se etumi eya adwen papapa se de be ya ebema ewiase asetena enimu abrabo enso etumi aye ode dwene de wo badwene nanso ye jai adwendwene 05513131 05513131 0548 931 0548 931 hello 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 Timeka majo so me he na frefre wudin Mami yenti o. Asem o nsuo to ama nhoma no so ade di mani asem o hello 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 Tumenka hello hello yeah. Hello? Hello, Tumenka. 0551 0548 931 hello. Hello, good evening. My Joe, so baby, I'm free with me. My friend Bismarck, because I swear, Ezra. Bismarck, ain't you? And you made it. Only made him come up. We see there 10 minutes ago, I'm in my makeup, and I said, come on, you didn't know. According to me,
no to for some drink. And not to me, and my man to move cars in when I'm to really young people are fancy, so much Macas and the Macano. I'm a Uganda music and I feel my yes to young people some planet my farm. Okay. Hello. 0554-931-931 0548-931-931. Yen can say menwino. Ne mom adwentwene. Na adwentwene na wo dwene eya adwempa. Ana say eya adwenbone. Hello. Hello. Yeah. Ofoso pizarre ni me lo kekes. Mate wonka. Ofoso wa daruma na men sopa eso na men chia na boate and king cares with just you know that boat. Sabe we biat mo na store and feeling just we just Asem Mpe Nipa. Ya anya Asem Mpe Nipa. Na ofoso na sima odi abei. Ya ko won shira o. Na ofoso ni passe ti asansi so na se be ge adun adun tinto ne kan kobre e ba ya bra bomu a. E be boye a chen se be dru ba bi no na ye gi yenu an wa bra bo se ye twi yenu ade na ba tira. Enya di an koso bia oso. Na ofoso na le fa ko na men na openikese o de Sompa ti ba e. Dr. Very Foster. Ofoso na san panyin so ya gi o mo de ban. O wa na ye le Sompa no e market ya plenty no. O mi ne fufuro ba bi. Ampa da opanya sa ko tene ko bam Japan kana me mo bi ebi ho. E ti sa di ni na sa ya di me abra bo kon kan na mbom anyi di fan gen san ofoso zaro kickers matel. No ke ya fa kwanya we so na ye ntia Dr. Blessed Foster wa training kwa bem wo enkran enya asem ketua kura ye bie so mpankan no a asem bi si wo mam ano enya asem ketua doctor wo boy dwuma wo papa. Hello. Hello. Hello, what you make? Me mo aju o. Hello, papa. Wanye. Majo so ma me yenti o. Eje baba na ho sei. Nyame wotumi kase pa. Eyo ti da die so ame. No okay. Hello. Yeti o pa ma. Ni aba bi ti mo acha mi so acha no mo asamwa. No okay. Eni abusa na. No okay. Ye be chia so amefu nyina. Ye no mo na net ho na ise die hwanfo agye aboso. Ise ye bo hwan. Enya sanketu. Hello. Hello. Hello Timenka. Hello. Mama mane so kakra wadawro ma. Me ba cho wani. Ba cho me ba ko Yenti o. So mo kan dia mi da dia ni chufu papa me so o stand wodin ene bambo de man. Na nkupo won hira mo pa no mo ni se no ko so nyansa de ma so mo mo. Obejara da no se bi no mo. Na ye kedu shemu asema na se papa no dire. Ono ka de so di sika no de ko ti fie ni e fie ni. E ti no amo ekes 2 billion and to cook ya ten or look each yard. So look at the multi career with you are a million. 100 million. I say, a damn time. It's a more catholic independent. I am change. I cover some of the cat and man and one is here. Also, a month of what to be and then it's what may be many one. I can't see it all. What fact? It's a big thing. I believe in young. And he's now going to the back. And then follow up so we get progress. It is something. We give you. You know, I hope you have a look at what the police got so nice. It's really it is what is Okay. Hello. 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 Hello, Timenka.
Hello. Wada Roma mane so kakra man. What me kan? Oh, jina so. Okay, you for Phoenixia. Sense Humana Casa Edimenisi prefer MTN the other network no. It's no tossa nim. I don't think you for friend NCA na yemfa first story no. Asem cheke se pa enya asem ketwa na makacho se ewiase no yemfa nko babia o. Ewiase ayeba ye no untumi mfa wiase emo obuo. Na empo emu ajapade ni mu nepa no ubegya ho akọ. Utwi mutan. Se trona miate ase se ye ba wiase no se yamfa hweama. Na se ye kọ ne yemfa hwe nkwa na de ne nkyire hui. Se ye ba yamfa hweama. Na se ye kọ ne yemfa hwe nkọ dia na de ye kana de no mu nsem no so ano odene ye pa ena japade amadodo no ahwere won kwa ajapade aprapra amadodo no ayade edadem nanso so no yemfa mo ehwa so ne de bebo kire se wo ba wiase so na se wo anya ajapade no bia ye beka se wo bebo asansa bra nanso ajapade kuro ye be ye no so no na no so akwa ya asem fufuru ya asem kese de wo ba no wanya atena se ya asem papa ma mememo akwa ba Yesu miwa oba pa bibia boko de Yankopon adu udin de sen ba che frem akua akire Pachonani wona no mo ba no mo wei Pacho mo unuanom no wo mo me ma ne wo mo papa ma no ma producer mo mra sanse asem na ye ka no se omu obi ka ye be mo mo kwae efiri se ye japade ho asem ene ye be ka no ma me na so di ni sen Pacho bebe frem akua akire firi he ifiri wa kese kontanse wa kese Pachonani ma me wakosem ne sen odi abeda so pass Mpe Nipa se yen ni betumi aboa wo mi wura mi da wase chia tie fuo nyina mi wura me 20 me maame esi dai we sisi me na asase so ebo fa he tafun hia so ye Pachonani mo lo achiri wa enti wo wieye no o ma ni nua kuma bi o ma me na na bi ene wono so efe bi o wie be se 82 wono na age ho odi ama ha age ho skasa kopem se last 2023 November 2nd ma me di free mu to free mu no yakoye yie ti yakoye yie ni baaye no ye de me maame ketwa ne di ade o maame ankasa ne efre ne sen afia fofie akofa asema ba bibiri ti wono na di ama renta akopem se me na ho nyina no me maame na di hu ska so onsa wono mu nyina ti asomdwem beto me maame mu mienu me maame na maame ketwa yi ena me wofa no mu miensa asese no me wofa no mu mienu awu ena me maame ketwa na wo ho ena maame ketwa ne efre ne sei adwo hawa tie sei no ono na sese mefa so tiase wona tiase na miensa ne nyina afiri ena be ma baako efre no kwabene sentuo ono so wo ho no oje mai okay yetio ena eja yede te wo ti yakoya yie ni baaye no na me maame piesie wo ho wantumi anko yie ni bi no yare eti wo bede safoa me maame da safoa no fie me maame piesie no ho me maame ketuwa yi ena wodi bie po de odi u maame ade en dodi maame ya boni din hye ho maame adwo hawa enti wo kase me maame ketuwa yi obi nti ya boni maame adwo hawa ena beje kesuwa oje safoa maame safoa kesuwa ho ekobie me maame pono oje ye no eni na wotwe kura na maame ni tutu me maame pono safoa no
ɛna ɔno de safo afoforo si ye na me sister no bisa kɛso an bisa an sɛ maame hawa maame safo ni boss me ni safo ama no kura me nti wobi ite overseas ya ti me kwa me sa ne bɔ mama ne nam so odi e ka wa no tum enti na yo ya afa de kofie hɔ a no ne da wo hɔ me maame si ye no obubu ani me nua odi machi wo won kran wo ba no abeda ne die wo bu ani e de ama hai me maame dai owu 2023 bezi samre ni mabia nwura me maame dem hoda se me maame jaade ai se me maame jaade one ne mane nana no ene wo me maame dem wo sese me sister panyin susu no yare mu kakra sa ne ba ye friend akua abrafi ko bo no ti da me kwa na me sister ade wo sa abrafi abebo me na me so ade me sa ko obi wo so asa abebo mi o maame ko report kura omolo abrafi ne hwan wo ye maame ha wa ne baketewa me maame yo wadi maame ade ne na chese metie wu ya mamra ne amane kwa so maame kura na ya hye dan ko bie ne nyoma so da bi besi ne ye nwura de am woda ti se me maame ojaade an si ojaade an na afi atenie ni niam ekoso no eden da no me sister store dan maame no ebu ani na anu ya me sister na wu ye koya ye November 2nd no ti e ba ye na me se da bi ye nkohwe ni ye ko yi ni e ma no ti da no ye ko memne da ye ko yi ya ni ma no kra bebre asai afi de ye yo ya maame asa afa credo fufura asa to store dan mu ama na ma eni ma aka ni nyina egudam wa ye ntimi nko edem ho ya nka hwe ntimi dwene ho anam se di asem nie na me maame awu me nua panyin so awu efie ne da TV no so me patron ane okay ane me maame awu me nua panyin so awu ama se me na mabaye panyin na se ya di asem kora na me nkan so on sa me se me dwene ho a me nti ase abusu panyin so ode ya no nya me no kwafo ani ojina maame nafa woka eda me maame ya na si ye obi aka prenim ama se me ni me nua me ye num me baka akire kan ho ye nipa num yeso ayi she 2 flats ama no so no ne ba no ko abafi no ko buda na ni no do fo mi bo mama ne anopa na me ni me nua ketwa ba ko ne me baba ko ye ko ho ye ko ya mo hwa enie ene wabubu no ya di credo atomo abrafi na bubu se wodi da na be ma ha na se wodi be ma ha so na ase so kwa abrochire se bi usi wuda no me wo kwa abrochire kana me mesi me dan wo ba abesoe me so on sa wo besoe me na oni ye bi no ma mpe wo bedu da kwasi ara e brother na be me du achi be wura me de na se de bi ma wo ma nko ha enfa sa de ni de mintumi ene ne fi wo chesa woni me nye fine ne so ene de me amaja pade so a unti se me ma me dan no a ne fie no si ye no ma me ne ma na bubu abrafi na bubu ani ama se ye su 2 flat na ye sie no so no wa bubu ani a chese yanko ho akode ma hai na afi mu sumi tie so papa na chese ne me de ba beda ho na ma dawro ma ne tie fu adawro ma womo enti eni emu aname masem nyina no o se do di u maame ade ne frɛ ne sɛn adwo hawa to wo moro market se wo me maame dan mo sesi a efie o sesi a wona di u maame ade wona di maame ade me na me de pala kra boy no eti mu frɛ yie na se na no be capture afie no ye frɛ ye ase ye ba ye ye ni 13th nti 15 January na ye ba no no ba brada ye 16th no be je safoa safo no ho e wo be sister maame PS ye wo na mo abusu apani de no aka fa ho se no gira maame na chi wo pa kire se ye kura no ye mu ade asase no se ye hwan dia asase no ofa ne to maame nana eye wo maame e friend abrese wa enti wo maame ye furu ade no mo ye sɛn me maame wo nko ba se ya ka nu nye wo maame o nana me nana no me beto me maame yensa e maame yenu se me maame me yenu awu na aka be ma ba ko na
obe sese dia na tire say asase na ye ka ho asem a o maame kosi dan si so no ho adi na da so ya brese wa be na na wo me maame o na na wo maame wo me maame na tire say ekwan bi so no de odi wo maame ade na asase no ka ho o ka ho ade no o tie mi yi brese wa ne ba no na unwa wo fa na wo akontruma buruchi no so ka asase no ho no kure o tie mi yi tise asase ne bi aka ana bi na ho oh yeah the froze too flat ni froze ti afra so ne wo ho nti abakosem kire se o maame wono ankasa na di sika esi dan obi aka pre nim nana na sabe se nana wo ka ho bia adenti no since 82 wodi ama rent sa me na 95 August 5th da bi me pese me wiase ete asase no wasem kura de wo ma adwini no pa na members nkasa ntimi pese me bo akọ asase no wasem de yemfanto na edan no ankasa de o maame na di ne etiti ne bowuram si dan na etiti ne bowuram obi atakuni no oye di adwuma me maame tonam krofrom jom ade odi na ade no ya wo ese blog no wantwa bi sumet wanto bi ni se kura ni na ne ba bref no sisim sei se de so ono so ye boga na se ona abeka nte na chese wa busu apanyine no wo hye na funumu okay twa me sesi a yen twa ye homra yen odi for Samuel Prayer Council Center entwetwe enkomo emra se na ansa na odi for beba no yeko computer so dwedie emra sesi a Senior man to train oba mi ti kura o so wa o senior me dey adi adan ka ba good at am ti dey bia me na no mu no se dan ka ba good at we le dan extra we no ma wa to train na e dey ja senior na resist ni so e no so problem dey senior o ti dan okay okay so we dan okay okay sisi ya we ni na e dey ja sa we dey ya ni se mo do ba ko dan ka ba ko ni ma bu ni ba na na mu ti na na mu ti so ni ni bi no o tale me time pa so ni sia na ba ju ke na so ko e ya bi bet na so ma me je na ho anje me ja me na mu jan ko na fi esefifi ni to mutimi kwa mfa me to ntnase na so me sia dan fight to ke aboa me pa yini na fi no yesi ma de na ho ni e bi beti asa to te boy ya Ndre oba penfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni fie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a e wo man mu freyen e wo 0244017556 ana 0266593330 FDA agegede nkrato yi ato edu yike abakose ese di nu frani abayan mo mani di mo ebi ni aso eye dia Don't be a fool, but you be I swear, but you be Rana Benundio, that's way. I can go on so, but you can see it if you were my minty. And I feel swear one more. Pay a fool, one party. Pass away, pass and see it if you were my minty. And I feel swear one more. Pay a fool, one party. Pass away, pass. One to money pa, one year feed watching, and Sessa Apple Shannon Sose, FDA, Ajika Dian Kratway, Atum, so put it to a friend woman through 0533 770 490. Ejusa herbal mixture, any ejusa herbal capsules. Sit down, complain with Sicily, Cocoa, Epe, and Chiwakate, and you drink a sipan and neck, you could debrel. A yellow money member, and your Cocoa Sicilia will drink a sipa. Ejusa herbal mixture.
Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Mama Jina Brani. Na Edusa was said with number here. Sudi, when you come on mommy and drama. What does ye a young chuma? It's a living testimony. Come on, Jody. FDA Aji Ejodi Nkratoi Atum. Okay. And Sembi and one will member. And Sembi or Naya Wabin said, Obegin of one. And Sembi or Naya Wabin said, Obegin of one. We are set. Finally, to some food. And dear, I could see moving to me and being a good brother from Mammy, a true baby as Asem Mpe Nipa. Yana, ye the coffee. Any coca. A bassa no so free was Wakes. It's your cobassa no more coffee at your company could be any. Said we do mammy at the way. Opinion. One just say, I am Kola. So, one Bibiana is in the soup. Was so better than Obechano, Obetana Mamma, a Budani be and you know the Amai. Obetana Bana Budani be and you know the Amai. Just an Indian show, I wish your opinion in your way, or no to me bear few of the boy letter. I did my tenant to form more few and it didn't here. Mammy, we are quite yes, I didn't be out with you. Quite yes, I did be. It's like a clear no one. Your mammy, I try no one. It's can mammy be a beam cow. And she says, no, clear, oh, your mammy. What's what they say? What did I do? How one so will say? One so call won't come. I'm saying, I nasty idea. Now, Mina, mammy, I won't come. Mina, I won't come. Mammy won't come. Also won't come. Na chese kwa bi so no awo ofie ho pa ende nkae no kure eti wo maame a odi wo maame ankasa ade no wonim se de wo ye nanye wo ko kame se wo de da ba ko ma ha me ko kan wo yi chele wate bo mani su pa na mani su chine me gina de me ka chele na se me mo obi me na na tete me wono so o ye de yi wo so ye de wo ye de wo de no ye oni ajapade bia woni hye woni de ne de osi su ne de ne aware eno de me yakola so de menim no ena wo se me ka so onsa me na du ba bi wo kura me na ka kire me ma me sefia se de wa hye mani monyam nya wo anka me ufre kura se baaye wo mo amba wo mo hai adwo ha wa amoa se de wasi aboa me no wa hye mani monyam Papa Jesus so me na ekopa da akure timi ka se do so ntimi na bie na no se mo fa ba mo bu o muti so onsa tina me na doctor funhia eso ti ye pon school bantu ma boyemu ne ye dimirika ne ye ko timi na ya aku ya da atu be di made so onsa me na ye brefo ankasa me ma me adwo ha wo nya brefo sa wa mo wa mo ena che sa abetu wa ye ma me ano tu so na ma me ton de me ma me ton nam de nam ensuom nam anko abi ni amane no mo ne adwene ye totobi nyina ye totobi nyina to se me tu se minimu nyina bi ye madam fu bi wo pa anko abi kwai papa ko abi nda me ametuwe kura no ye tonam be mre kakra na che se to adu ma me ade na di me ma me ade krofom dwom e de nyina awo asase no nkrata mo de bi bai asase no nkrata bi ni me ho ne wo hwan ho se ma me we nwura de mo okay ena me ma me na akora wo si da na o ma me Hawaii da ibi wo se no na se ma me sa anya no se wonti me nye ti mo do ko rent ti mo wa dance fu odi dance trodo se ma rent to edan no ankasa o ma me na di ni bottom sika ye se na bottom sika so wa me ba wo be kasa wo bi kan wo be ma emma ne babla fi wotimi di ni pattern se be menua be mai se be kwase ade ofani free na yi nyina wa ha atanie basa
Obeyi Osei a no ofre wa abrochire. Abrafo no so ya we say edan no omutim no enyom ne siye. Wo ya we me ma me si da na wo ma me bi no betere fo no bi ni hemfo. Wo si adanse fo. Adanse no mo kire say ye kasa sesi ai contract o si da no we friend Mr. Ajiman. What ni fi ofri from Pentecost na akọ ni fie. Ti say ye ka de otwa blog no wo ho. Do twa blogs me si da. Na de wo board da no so e wo ho. Na me de na ha makoma kra ne se papa. Wo si woni wo nua na si da yi asa na okeka kire. Wo nua yi wo ho no. What did this guy? What otu wo kra wo ko rent am ya tu en wo krata e da ho. Na me no obi asi da ya. Wo betimi atumi amena ye bia se si tu frat ya. Wo be ko bu ani. Me se mempre. Ni sikani. Yesi yesu ya furo so amena na ajapade. Me akwa ankwesi obi ade so. Mi sisi me nana asase so mi wu ame mfa nko. Meja wa ma abusua. Enti o maami nwan ya odi o maami ade no obetumi de ne sense ne bo pass wo ne o maami de sida. Enya sese won suro nyame nti obeka. De o keka no no. Te kokoba se wo ye na adwene se. Wo no maami de si ya wede. Ni momu ne die nyame me no kwafo ani. Na me kwa asori mejai. Ti die beye bia ne nsuro. Me nko atitiri ne die. Me mapia kire me nsuro. Die beye bia ye de befa so ye de befa fom. Me gina ho odukura ni. Okay. Wa asema wo kan no obenya chitafo enwumire ya wate. Matime das. Se de wasi agya so de no. Benya chitafo papa. Was ofre nyame so won kan no kre. Okay. Se wo no ma no wapia wo ma me ma me dai a wo wasi a wodamu se be se ne tomate sei na yi te se ne dibi gu basa. Yenya wo ye no. Yetimi wurade mo da wo no ma. E da advertise me na kua kire me na me to ye. Boga proof a e boda na chi me na me to me di see ye because wo wie ye no won ko ho. Me na di ka ko fie ho. Ma me na na abre so araka chense. Wusi fie a wo a wo de wade no ko mu ama akola bi anko. Ma me kura me no wo nya abufuo. Tai se wada mo ya me sika enti bibia wo me se e beye wo ho bia no. Min sura chiri. Okay. Wasem kanya di anwumire. Ye kone odufo Samuel Prayer Cancer Center nkotwetwe komo si madu so emra sisi. Ye komenhia he boboa no. Eho na jakokko no aso. Wodifo Samuel no se ye ka ne ho adansidie paade a metumi anya bia kansan se papa bia menya asem we kan wafidie so. Efiri se ya adansie bia me ho adwiri me wo ho. Papa bia wo yare cancer ne widie mu nyina firi jama buruchi membesi kotoka. Fan be see ene prempe the first airport wi nano ne Fox FM ye firi ho ne menhia hembobo ano se de koma akwankyere je firi se ni din no mo boy yes ye mfa papa no firi aburuchi memu emra akwankyere be ya mi gina ho kete ene papa na nya yaresa cancer hu ahwan yu atuko na se cancer kwasi broni kura ntumi anhwe ne yesi kofie ko na odifo Samuel na makwankyere so Yankopon adom so na ne ho ato no ede ebe na wo peso de ko ho a untimi fa nko na onkode ho akwankyere papa anse wotu kwan kakra afei ene waba eno to odifo Samuel ewo fi ha orofo ye ka akwankyere enya akwankyere kase bia no odifo Samuel wo kire da bi ewu kete wo to fo mo ata na astarte eye adwuma akwankyere papa memo akwaba yani afoso so fo pani bibia bokọ de sedanka nya bibia bokọ na so amafo bodin odifo na mo kama komantum ya sanse nyamedwuma no eduru baabia ye ko tete baabi na fast ni ade ehwetwen urade anim enti odifo Samuel obeba na kwankyerega eso ewo ha odifo ho ayefe so ya se mi siesie ayefe papa ya mi siesie mo fe die odifo Nyankopon ankasa ne nam o ma bibia bio odifo se wo ankasa wo bibia bio odi na chi ya odifo yenti o amafo di adanse ja kokko na so foso na unim se foso de em won se papa bi ene na yere bai na yere papa ne yale ni konhwa ni chese ekuro che ofoso hu kura aduane nya ode ena so machini ya ti na papa de atro ndi onu se eso o chene japade no osere kwai foso se hene fa no monko ye ena omba beduru menhia he mobo an ma me se
o man o kai say me bi oba me nhia hen bobo na jaba family house man nya me fam so boa no and then ni kuna problem o dey akochi nchina to o kai na no se no o dey ba me nhia hen bobo na jaba family house wa be hie ja kokko no o se o baba duru manim yakopo fam so kire de o mkoye enura day avozu ma me ne de papa ne ba na ye mwanwa o se enura na betra ase ko ba enura na betra ase ti ma me ne de papa ne duru ho no na me hu ni pa krokra o so di fo hu me na me ba ye kuro ne me kon ho ne ade chese ni nyina ko ma me no wo hu ni de wonye akwankyira ye adwuma akwankyira no hu say yes haye akwankyira ja if headquarters ahimo pa no ye headquarters spiritual nyina headquarters na no kwasem uko chinchin ba bia branches ni nyina na anye ye ese oba headquarters yes spiritual nyina headquarters e hone ja kokko na nkasa aso o so na ma me bi so na ho kuro na awre ho sem ne se wasaye wo hema na kura nti se atu no na ontimi nkoni pem wasi duru ba bi kura na ontimi nkwa ahemfie foso e kire ne de wonye sese wono so de ne nyina akọ ofoso obi de obi ka wo so ontua ba bi opa bi onfa no nkọ enne ya na se guhire mu a wo se de nipa na tua ontua na ba de ofoso obi ahwe obi de na koduru ba bi boy ne se wo de ga na koduru na ese afei wo so won pa ne bi onfa na nya hwe enne wona na ka abo mu wale no ofoso obi so oto ne ayento enne ya tua guso obi sisusum ne beda enne ni nyina akọ obi jobi agapade afiri ne nsam den se de omo kan no mbe piem wo man hia hen bobo na jakokọ na nimu a sanya ne dia se we de fan case ba ne de niam agu akwam ne a kire ne aso jakokọ na gu so sanya ne dia ba bi o obi obegem voso enti man hia hen bobo na jaba family house de me nya koba se dia no wa ni tuase de jakokọ na so se me nya koba na me si form de a enra wo ma mu pio na se enu di ma me bi ba wontimi nka so wontimi so me de sa to no kire no nya twice by force wakasa voso adanse akase atiase e wo headquarters me se de wonamu na wo de o se wo kira mbre wana ntia bere wakọ ba bia bi na so wo ma menhia he mo bo na ka hunu se wonko ba bia wo se wana nti bebere makọ a wanti ewiase wanti eti azufi mu a ezupa de wonya bi nsa no eti se wo eti azufi mu wo ba bi wi a no abesa nsupa na no wo headquarters menhia he mo bo na jaba family house ho na nyam ja kokọ na so atumi ni adwuma de na ni abere ni ehia no e chena yam ya do akokọ de ko ja kokọ na so eti de na ni abere se wo mo hu sema ba de ni se o difo na ye ba na oni ho o ye ba na eye nokore ba na me no omitu kwai maba eti obi kan kire obi se ja kokọ no asaba difo aba difo panian kasaba eti obi a wo hwe ya na de ontimi hwe ya obi kan kire obi na obi mfire obi odifo sister tuntum tenten kese bi amire bi me darete na ma ba wo na waso ko take kwa so yes na ukofa nwoma ne ba unhunu so yanto enti bro nya bere we na adwe se ko nko bie na me o machine nkran se o de omro di for sam obi bia be yi na so obeje number so ofre minim se ofre ofre na dance a wodi no chese wada wase ana me ka kire se ahembobo ana de e ho de ya dance die o wunya beduru ahembobo ana jaba family house o problem na wonam mu no ofo so on se mind me no Canada na problem prostate ena ne sisi ontimi nya hwe o ofo so no obi kire o se enuro be ne hospital be mo nko na buru kire o wo se buru ni doctor no ka kire nse de o ma hwehwe a o mu hu no hwe ti o mra Africa no o mra no o me spiritual mind no o no se sa anu otie no o teme nka anu o ba ofo so onum se eni ma edi gu akwam se ni nyina no ho ato no okay onum se wo ba be si machi awo kumase abra na maduru nkran na meba wonum so wasafa plane be hia me nkran me hotel Saturday me see form no obe Sunday anopa oba me hotel won nkran ma chese won hu de wonye wo ho e be hia me wo so wo ka Canada ne mi anti no oba se wo be damase se no ho ato na bibia kwa se ne be ne mema se ba na anya adwo na bibia se bibia ya adwuma nyame wo tumi eti ofo so ja kokoro no so sa de adanse yenko a eti de nani abiri so wo tie ye so opa bibia ho opa bibia ye opa mo afiri obi ho obi no obi atena edu bebia mu ya de no afa kwase ebu obem asisi ebem eti hwamodi ebem ofo so we na beduru ja kokoro na mo kuma se manhia ahembobo na jaba family house wa nyakopo be nyame na ye ne so aye na ko a eti de nani abere
wotie emfa number 0246 0246 0246 0246 66 71 71 17 0246 0246 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 ofo yo kumase manhia anemboboa no ejaba family house echira nyame ya adum akokọ de ko jakokọ na so jakokọ na so echira difupani aba echira baby am ko ye bia masifom ofo so ye masifom say dia na no ye den na no ye den jakokọ na so echira nyame ya adum a jakokọ nko a okay obi amponkyere da wo so bia no difupani aba obi amponkyere da wo so a wahu se we dia baby abeso bia na apan o de ta awaya odifo Samuel wasifom eno te china de menhia ye boboa no adaje ne poso brada kra omna Samuel difupani aba foso be ma yemfa akwa abakese ma odifo na obedu se dia na huli because ne enso enwa atoyen odun bebi course na yenya no ya na no pese ono ana ne share pese ono ana we de nyame adaroma oba babedu ye pese kanya se ewiase ena wo sa akwa me de mahu odifo ho no se nipa se be dambo asi ukunu ana wo maso ana damfia dambo wom bomoden also foso nipa bi ho no ma ye de na kwoto asolfi ebodi duema de chen ato ne nan akwanche ne yaketua bi o ye de ne kwoto wo kwa nsofo na se be de ne kwoto na kache ne kwa no nipa de ne kwoto wo hu nsofo no kwa da eno na de bia ye kanfo sa de o mo obi se obi biara bibi haw se ye asunsun no ma de ayodi for sama se wo kumase se wo chinchi pinchen bia wa ma anase wukunu wo yire ewa burochire na won hunu so ofoso ya mfa obi anko burochire se sebe wonko na won sa mesresere wo sema ye ken obi atukwan apatakura o mo obi nye de opene no enu ti na ye ka cho se ntra wo kwa bomodi tu anamon komanhia ajaba firi abusuafie ho enye yira kwan maami ana sebempre ne ba yare ye na wo fosuo wode na ko baabi bebre ye twa no ye fa ha akwankyira hodo de wo ye bi na maame ne kyerɛ sɛ afa nipa obedi ne ho adanse sɛ o ka kyerɛ sɛ fa ne ko wo sɛ afa de mabre nyankopɔ na de maama obagye akwa na wo sɛ anye no nipa sɛ daabi tuanamon ko di fo samba ho maame ne tuanamon ko di fo sɛ no wate yenka sɛ wo ba fa handkerchief white bra oso to bi kwae maame so o ko ne gidie kwa na ode ko mi sɛ ne ba na wo awie akwankyerɛ ketewa bi ena maame no oka didi adanse na obi o ya na ompese obeba ne ade because ya na wonim na no me ntu okwa no kuta ne kora ka danse wo nipa pese on betra di adanse no enya sam ketewa afimuni nyina kemetumi aboni nyina sa ena papa se o di ono abeba no abetra se obi bie da wo hwe ye wutie yen ade da wo so a wo kunkunkun enko inkudati se de wo kan odifo Samuel bu ha ofoso oton ayento ye onipa bebre okuta sika na ehye enso onim onye obi aboni o enso de bia ne sika ira mini maami bia na oton no ma maami de bia ne sika sote etiamo de bia ne nkura no me adwuma wapamom sa nya nkudai esunsu bi na atwe sika no odifo Samuel ba bia obekọ no a wo cheye no kwa onchesa onye family obia onye fa kwankyere ti se fa nkutobra fa ho anwan bra dabi odifo Samuel be ma wa kwankyere a wankasa na onya asole nso so obi aboa no ho se o twa ne kruntro se me ko odifo Samuel asole a wo boa odifo Samuel onya asore wo ye adwuma adwoda kosi memenda 3 o'clock kwankwanta ma be ko na papa asore enti ne ye ka cho se manhia jakokọ na so wa wo ba work mama me and sister no wo your friends of France by your friends say wo perfume papa o na France e ho na free ne so papa mama say sister say be ma bi obaba no bia no ko not to say sunsun no de toilet aso no eti be ma bi obaba bia
ohu de na be ma na je so obi obesan hu bi aka besan hu bi aka ofosuo adia abaifo ne sunsun mu no ye nipa no ofosuo ye do se nipa enu ti na meka cho se uye maame woton adwene te se de maame ton adwene woton bode woton banchi edume bia nya time nyetu anamon kwaji akwankyere ma wo ma ene wankasa nkasa obi didwa sika na odidwa na get to 1 billion enne ubusa na 100 million kura wonya waya sasrefo ontohwe ni nyina na nyekwa ade kuta wo bi eji anya ne dia bomodi tu adamoko di for samro we de waba se papa tu kwa na obase dia ateka ne nteka se bomodi na ocha ana opa ko obekwa koto no na akwanche no mfa mawo ne de tie nie akwanche no di for samro de mawo me se dia bronsam ye nipa no obi a wahye na tale se wo kotie nyame asem okotra so de mo bronsam tempumanim wo hu na ni achi se ya no woda onti hui tina meka jo so ba kwaja kwanche odi for samo wo si kwan so a wo kona na wura fidi o ka che onyina wo si o ka che o se wo ba na sofo nketo an be ma number wo du fie na office wa dwa yo kesia friend odi for me ba ye no se o be san ka cho emfa wo pe enkonkoye no chankwa ka se me ko odi for samo me nwe enu nti ye de number ni betudwa bo modern na fa number no baby obi bam sase na manhia de sebe kromo an obi anyo a woni manhia wo wachichi pija manhia wo si kromo na busa krakra se me pe manhia baby na no tumfo asase konkro a wahia no oho eno di for samra wo bo mo de number ni be san betudwa fa number no kira no pa ko wo ba fa hanka jifita bra e metom fi wo odi for samra to hanka jifi wo wankasa tobra fa baja kwache no odi fa number 0246 0246 0246 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 ofoso yokumase manhia ahembobo an ejaba family house ahode jakoko na so ofoso obi di hia wonte ase obi di hia ayera ohwehwe na wo no obi edo obi ka so ntua obi gi bibi afiri ho obi pe akwantuo obi ko ne afisu no omu nyina kire ya mboa omu hia ye e wo manhia ahembobo an ejaba family house 0246 66 71 17 02466 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 55 19 yo kumase manhia ahembobo an ejaba family house ya transe na otwemu ni nyina chise Sunday na enka e chena ya mbo akokọ de ko anu kwasem jakokọ na so chena ofosu ya ko de ya kra obia okay odi for Sompa Council Center so for pani na yene no etwetwe nkomo no do for wo chena jakokọ na so for pani etu kwan nyame ya doma wo chena waba atekane nteka sedia ene chena kwai na emu ne pa bia no wakọ na odi for Samuel watumi aboa wodofo madika ka chosi adane bia adane mpunchire bia no yenko odi for Sompa Council Center na yenko na akwankyere papa wotu kwanya wabanti nkyira de adagie ni poso krakrakra akokọ di ko nunsia odi for Samuel watenase eya akwankyere nko a onti asode enunti no ukontemu a obetumi afiri hontem said omanfo etaka no omanfo dodo no na ateso mfaso wote ho wo ye dey eyodi for Samuel yen commercial bobo no ejaba family house kakrede yakwa koyanim te na yehwe medical card to say system apu menteme ho ase eno na de beda so pass Mpe Nipa ni apede pomasi ye ni de ama eye tie e de be pa ne sise kire jama se ama twene na me maami asine dan wom se osisi wo maami asase so eno na akwan wo ho nenso so no
se wakodi ade kura no a yemusa se amamre ne amane kwan so kura no ekwan a wofa so ko wura dan kura so nye se maami wo sika ko di jane makura no ene wo tunyo mani mentie busu apani na se maami ntie se ekoba asa no mu di mu anipa wo ho enya asem keto ati enti nukure nkofie omo adi aboso ko amame ko ablesa wa ena didiri dasho di owo kokoro na wa buro abrasa wa ne hwan wani me nana ti se me nana no ewu ena me maame ewu ti se aka wono ne me wo maame mia wa de no green na so green no ho kasa so sa ti wokɔ fie wa anya asem papa nti me de me ye nkɔ ho je so obaso o chese fie ne ye wo nana de ana se de na no kasa kura se efie ne ye me nana ena si ye eti waya wole de ama no dia duro no meso ni obubu dani sa bubu dani na dia medwene ho a madwene ho akye nti na ja me de beda amu se ade sate sampa me maame wo wie dan 1982 no so ni nyina na tifie wo woni ni nyina na tifie wo me maame ko ma anko bi di se me wo ana me ko tim na me ma ha me dai so on eti adenti na samre woni unwa na antentam anka chen say ana ma me kura wu ya na ne wu 95 no eya August 5 no na wo se wo kura ka chen se ma me awudi a ene se da no me no me ye chem ene woni unwa asema so on sa ka ye mmam wa hwa ma se ma me awu ma me ka se enye yie na wudi ani o na abusu apanyi ne ta na chi na ka abusu apanyi kura nyina finfin wo wa be toilet me ma me chese ya kasa na ahye na no na sa ku ya brefi no me wo fa no ko to asase no woni no ya candidate am wo fa no wu ya me bo ni sesi a wa ha me ne ko tena won kran so ahun sa wa ku ya brefi wunim do mo ka bia no ya kan we sa ma me na kan we sa ahye wo ma no se mu pa madaru mambabu anka me wo fa no ko wo je ma no mo frɛ no na mo tie na de ya ka no si aboa se ye no kure se nya no kure nipa de ene nipa ba nka no kure sebe enipa ba enka no kure mi ko bi man kan bi eno so ya asem foforo papa me mo akwa aba na odin de sei akwasi dua yes odi ene maami a wo ka sei unu apenyi no unu apenyi no mi microphone so ma wa mi aso kala be aso ni green traffic light no timi twam brand mu kakra oso din de say akwasi dua yes sir unwa paani unwa pa ma me ko papa pro asem a ye kan no nim ho de that's ma ne so kakra yo 1977 na mo primary school na mo fa no em say em wona mi timi hu yi but mi hu en so on to asase no oto ye say ye no mu ofiri mo wi nti wantimi ade anto aso anye hwe ti ye na ase busu ato ma bro say abro no we see ma bro na akose nyina trama busu nyina ya anye yi no wuye nti ba se ma me so na na se mu du kakra obono mo den to ndam to enwo dwane je se kofu ni fro wa pata kase ko bibia obeso fu obeso wa besi bibia fa kwa na ma me edi ni dwan kofu jomo no uko hakata pata kase ya ona ase oye penyi na mi ma getoi onya geto na odi na se ti ibia no a woni bi ti na ase sebe ni stem ya kakra wona mo de mo de mo ti oye se ene oboye kakra na wasi to sha ase 77 78 ipo cha blog no ni efe no jomu ise wa emre o si a na okay ofum ebe bia gas station ho hye no wo sane ba so kakra bi a abosani so msabisa danka azabosan ese o si a oton plastic check na wa emre ti a not fa ko 77 mame wono so wo ye na djuma bia o ye dwane ma obon besie e de soame fiko fun jomo no bata fun share so bon diska a ho se wo kwa fama jomo do twa blog no ti e sha ade mi hu ya se mame de bia no ade o ye
adwuma ho nyinaa wɔyɛ kakasa to 82 ɛna ɔhyɛ ase de ma ha 82 first time antefa no ayi mensa ɛna sika ma fɛ no ata kamteni wɔn na bɔ dan so kamteni no ɔmo nya tɛsisi a ɔmo twa blog no ɔmo bɔ dan so ɔmo ɔsisi a ɛkasa afɔ mo si a bɛtumi nya ɔmo so ɛna ɔmo si dan so ɛne electrician fo ne ho yɛ de so yɛ no so yɛ de minister yɛ 2 flats no ɔmo yɛ nyinaa plumbers electrician ɔmo di ɔsisi a ana mo de no so ɔmo agya sa ata ɔmo ani ase ana ko bu ani no so ɔde ba ha no abɛfiri ko bu ani no sɛ yɛ ntifio ha yɛ nyame adum yɛ fi wɔn ma yɛ sɛ ma me ne wubi no ne nkɛ sta panyin na nkɛte wɔn so free nti yɛ de no kura no a yɛ no mpom yɛ plumbers basic fo mo nya ɔsisi a ba se yɛ from mu a nti ma me ne de ɛdan no yɛ de ne cement ba okura anim so a okura no bi na 2014 ma me ma odan ba ko setinem u jadan ko tena ba bia madan na yɛsɛi enwunu no for se bla o kan fi no no do rent control 2014 rent control paper no ɔsisi a o gya so ma mo yi na no afim se ka wo se be se wo tumi o so se ka wo tumi tu za so nti so along so far along no since 82 saa bisina no tenants me na me witness o this kana na me witness to me kata no and also ma me nwane friend ni say adwo hawa na say hawa isaka ena ne ba no so de say abrefi etie bodi nyina moro market fo ni me asema ye omo ni nyina ayi kofum dum market to omo ni so omo ni nwa fie no magye aboso omo ni pa omo ni say ma mi na bon pe say omo si dan no omo wo si a okay odofo papa pensuo bi ye nomra sisi a wate efiri say ade ye wo no say obi agi a eya na mo atena ho ama obi atwa fufu afa motiko ye wura mo num toto menti ase 21st keneke ye siatica expert odofo yenko na yenko tue yade ase na saa siatica yade no eya pa entim yade na 21st keneke bai no mi ehu se yade bi yetimi tu ase yade bibiduro so saa siatica no eno ti siatica na 21st keneke mi ehu se yade bi de siatica yetu ase o bibiduro so eno di tu yade ase odofo eso sisi afa na kokom sirem nyina da se de eya no ano odin kosu na ase ebetwu jim nya asem ketwa 21st keneke bai ona wo dem ana siate ka adwo mo atompa so aka dem nyina no wo de bibiduro so atu yade no ase o yade bibre bia de frutru nwa no kosu na ase 25 keneke se men kancho na nwumire se bra onu papa wo de ebeboa wo ama otumi asode akọ onwuma paso na aso ade ho kama pa hwe enanu ya nye ko Europe yakosa amanfo yade ewu Europe na ebesem ko South Africa 21st keneke ko na etumi esanse kyereni we bi o opagya hospital ni clinic no na ode kwa ama no ne na wakotu yade ase na osan de ko na ode aba 21st clinic gutu na yesa ade no na mfidi a 21st clinic wo no eche wo twinwi e wo Ghana ha 15 branches hu na ye wo Ghana member a ye dia hyeta Ghana be bia na ye ditu yade ase orofo kumase ha no ye wo ahwa overseas yu ahwa overseas ha na 21st clinic wo ne Sompa TV Sompa FM no ene wo abrosa kromu a eno ti se wo foka na so ko 21st clinic mikutumi yade ase ana se mo nkyere me ba bia Sompa no wo na eho na ese 21st clinic wo orofo be ba 21st clinic ko sinye mini orofo obo ase kanse quarters ko janse ube 21st clinic ho nkran ube hu no sunwane kranza tachima 0540311311 0540311311 orofo Sompa TV Sompa FM so tia utumi nyakatua po efiri se ye adwuma wo no enyakatua papa orofo na ansa na abenya akatua papa no na yafutu sem na efira no pa ebesi sa abre no programs ahodo no watie bi eno na abetumi nyakatua pa efiri be betumi asesama brabo ama watumi akon kan pa orofo akatua pa na mpese onya biu na omanfo dodo no anase ye Oforisuo Aboagye na nse yenyamo yesemo man kwankwa no omo bopan no decoder fo no omo riskane emfama mo se omo riskane pa de a obesa tumi anya news Sompa no enya programs ahodo pi no a obehwe na so watumi anya akatua pa se de meka no orofo koko ye yade boni ewu koko ye yade boni pa saa koko no na kwasi broni frɛ no natural pass ye na saa koko no wodofo se de esisi oto a entumi ma wo mfili fine wo transia je so wo chia oto wanhwe achia oto so asem betumi esi afi kura na afi wo kwakọ yi mframaboni amani guase etumi akwakoto koko ade etumi de ba no uja wonan moja firi mu ba uja de honam eyo hene wani so ayo wisibisi no eye koko
adia koko tumi ye no enya asem ketua yem timi nyina eye koko nanso so na anwumire edu papa ameton ade ama eye 3 eku capsules koko masa 3 eba center no ena de edu papa wi ade abadwa so orofo over the counter for timi kotobi no makoton ateso mfaso efisa saduro wi amanfo a akire guso no enya asem ketua ho adansedie ye tobi atuye koko na se ade ama yen enya asem ketua kwa 3 eku capsules koko masa orofo yenko kolina keba dani heba misi heba apidan okwa ubenya biato 0546 107 107 0546 107 107 obo heba and medical research center orofo sa research de bia meta account enya se okoye usibiti pa me ya mikoto dwe midwonku na obo heba no nya ne sa wono de wo se obehwehwe ba bia yade ne wo obedoso honam dua no na odi ato afidie so ene odi ne nanam so a na ohu ba bia yade no atworo no bia wa modu papa nom na ho atɔ orofo media dance trudu se me akra me kɔ ho no se bi omusi hwɛ me a me ho si eden no ano ɔden pa obo heba medical research center yade ban na de kwa wotumi entu ase emfamam orofo yade bibre bia de fruit nwan kosu na ase no ye fa nkodan obo heba and medical research center ado ato adomanu no wo so for mame dokro no ene oni no edi enhwanimu edu papa bia odi abadwa so eye wodin heba betes eno ena ensnem san yade etu ase sisi yade no etu ase prekasa pada no mujawie anemia duru wodi aba saa ena ebe boost immune system no yade bibia na beko tia onipadua no saa immune system no ebetumi akapcha no na nyoma akonkan pa orofo obo heba medical research center wo mfidie ewo nu papa pa bibidru so eno di tu yade no ase orofo yenko hoyi na yenkutu yade ase yafom kwan ya yemfre wo mu ahoma wi so 0257472506 0257472506 obo heba and medical research center ena me kanfo na media ma Osborge Enterprise wo frewu Osborge say or the TV papa the free yuka bruchi memu abu san or the fridges and kasapa and anu dene and your progu ni na eye yunu and your mom ton ice water no meka chom sam ko pebiu na ebeboa pa light enyina so na se wo so dia na se de esima ade no si freezer a ansa na enyo no Osborge fridge na no den enyo papa na Osborge a wode eba Ghana member wo se meka ncho se he eye TV dia pato adwum na nye TV ni TV o television no enye TV ni TV o the Samsung LG Philips na aba na sad brand we no anu odene pa oso won fa nyomafo nyomatan time bre Ghana fo ekina ko ayere mote ya agrada edwa yes ija bi nya lubia wose me kan to say ni TV o de ba no ya na ofafiri hotels ahodo efiri se hotel de empa na bre na TV ebo no be de onye hwe ewo hotel ho eno ti yankonye koto Osborge nyoma no say ni fridge ana say ni television bi ebetumi aboa pa ebua kwa ena wowo one twene bua kodua JHS no ededi enhwani mu na wokọ Dr. Mensa from Astor House atasi rank wa so no obohu Osborge Enterprise ewo ho orofo yepe TV ana say yepe fridge edi adwuma Sompa dia me uyi Osborge free mu enye yi yemfre Osborge ewa homa bu so 0244 363 663 0244 363 663 Ana says 0277788845 0277788845 Osborge Enterprise and American for na media amount Adusa heba wo frɛ maami adusa ne papa adusa ko mamma ka Ghana be yedini adusa ba ye no ontenhwe da eno ti sɛ obi a wonte adusa heba nka no afei ena na bi afei ni yawo no anase wanyini eba ne mpani mfie so adusa heba yade be na wontumi entu ase emfama orofo yade a yenkwa ikoku na se koku no na ayewo na se opese ase tuntam a ene adusa heba mesha no ene capsules no numbom a na agita adusa heba ena mekanfo na media ma orofo aduro dodo no na adusa heba ase mekanfo so wo na ukọ na so ye na wo sei ena ye media ma me adusa ne papa adusa wo mo be hwe kama pa amanyoma konkan ede ama Kumasi amazi makro ukọ Goy filling station wa wura ho mazi makro Goy filling station wura ho adusa heba wo senye mini La Paz one Las Palmas
abrosa no na ebo ho pe saa na sunwa no so no New Town one susu gold no na edi ehwe no na ba bi eton abibiduro ene abrofuduro bia no okwa wo de also pe adusa ne nupa no bi ato obenya bi ato sesia 0500 110 115 0500 110 adusa heba ena me kanfo na me de ama no eya asemfo fro eya asemo eya sampa papa na eduru baabi ya na menti asante abusuani bi ase abusuan pani ka baabi wa kodie kakra obedi o beduru baabi na akwa ani guase ni amane dia papa ntie se amane anamo be na motu afa ho odi kan de ko di eli e be wo da no because ni ko ni nya we ni ntifio ntie no ai askwa court ye ko ye se ko ye affidavit ate me ko kan se hinti ono ye gusman no sa de kwa hemfie na satante ma ono ti ono ne guso o me si atem gu a enyambo wa me sare akohuna akonunu ne I feel ne say me da esante ma ono wana asem yes one is asem no ye pie pese etwa ho one ye won da so se bitmetwa sante ma sene da kusiri no eti e free se o ma me free mu na okotena free ho no wode dan bia ma han first of all say ma me dia no e ma me na team why sanu and I say o no team and minister no store e woni mu so ke se pa what sense afo no I say o you kwase you store o mo say be store stand kini cry we free I say ye na say ko na ko he ko no enyoma nim no mo mpa ese enyoma wo mu dia mpa e kwa bi so hu se mo omre mo omre ne sei se wadi me maami ade e kura me bo wadi me maami ade na se agu ushiri na se wo ba hwe me maami nyoma so kwa santia maami kura nkyere saa afi wo be take over me maami dan store so na wapam emanu a adan na kasa yo mo dia ekwai bi so afrifie ho etu nua ba no so firi mu no onim se mo omre wadi adi mu ba ko etimie no odi be di mo na kikikiki or apply for no apply cause of your send me for so Aboagye ko to afrifie ho eti emema no mo yesai yes I know ai wo ma me ma no yetu ba ko akoka no ho ba ko akoka ma me no ho wono kra de wo de ma han no kra de e kwa bi so no me de me no kra na asem nya asem o tumi nka no ho sa o kana ho fi say ko police station o say obuboni na na ka copy just police station e free asem no a some minister na asem no here one side ma mo no ne bisapanyin ne mma ene me brother count o me 10 o mu ntime ne mo ntwe se emra de se say ye free mo bi a mo mra minister na ko ye free ma mo ne ma me nua ne kan wo mo ai asem no kura ye nto sebe asem no kura ye nto sebe asante asem eduru ba bi na amaka se di sister kasa ne mani age ho pa obra na o ye de adwuma no o kiti ana center market old one and I say as a two of them ama sim as a o twen say be na wasa ye yon twen onyi adwuma yo ntisa na beba ye fa ne sai ada oba mo ho amumfie no they say ala ne ye ne ho na wo bia o de wa wari ana o wari wo ba antia kama me ne ma no anti no wakwa akofam ho se de obetumi nya kakra die ebi oba mo ho amumfie no kwa bi so oba amumfie no ntisa na beba producer yan hwe ne abusua pani nkasa mentia masemi wiase yete ye ne abusua pani entwetwe nkombo na onkyere yase sanse se abusua wa asase na eye memme nanade a se ye me nanade a na me maame ewusika no osi agapade asiso a ekwa abusu no eye yedea enti anopa mebusa amusa asase na biaka na mo se mo asan akwa akosi bi asiso se mo si bi asiso eno so asem kan wo
efiri asase no uni asase ya untumi nsi dan nti de beka na sante asem akwai bi so wo de yehwe abusua pani na ye ne ntwetwe komo senti a ye de abusua agya no na asem aba na wakodi one side ya asem ketekete we wontumi so obo no within one day asem we be so obo no sisi asem otiambo nsi be twetwam nsi ya ana buti abusua pani sesai fatu ya hwe abusua pani another call no bam kura mani je I'll call back later. Ani abusua pani twetwe komo ebi so ma frɛ se mo asɛm ne ka no so Sorry, the person you called cannot answer at the moment. Please try again later. Hello. Hello, Abusapani me maju eburu. Hello. Abusapani what me kan? Yeah. Ebom te say. Na me adu na won so e. Dia ka ni wuli Osei Aboagye na ekasa o Sompa TV so. Papa oba ye fe no akyere unim no. E ka to no fa se no. Osei. Me wa fa se no, me ha se no siri no so. Me wa fa se no. Na maame ha wa so so eye odi en. Quanto sei? Pega abraço. Maame ha wa so ye odi. Hello to me kan. But you can answer for very nasty. You tell me to tell. Me say how was so your dear. Yes. Hello. Mommy, how are you dear? Mommy, how are you? No okay. Papa, and let me bow on China, my son, you say. Eye madam akuya kire oni ni nua memma o masem o mo kan se asase o mo maame si dan esi so no de e o mo nana de a nanso so maame hawa agifie no aboso se wo ya busu ni asem bi psa no e bi abeto wanim na to wanim no sai e na osika no e fa ye Anyo maami ne sudano. Anyo maami ne sudano. Maami abresewa. Ewe achero tele nana. Na achero wasa. Yesero president. Ena je tele ma maami abresewa resiri miri. Eti oje tele ma na resiri jakadi eri kuku. Eri kwa tata. Eti maami abresewa resiri sudano. Everybody will get found. It's the woman found a commenta, Mamma, it's a Gamma. And Anka, all the address, the Diminity, all the opinion. We seriously also could do it the 9. And now, also call the person. My number of family, well, there was a moment to call I have been it was a problem you had to do. We need to see you in Terry. And look at your papa. And one on the same mom, the guy that you know, and the other two families. But I'm telling you, Mamma, or Nebula, when you assist you now, I'm not going to call him. Any drug, it was as close as you are. I was saying, how I know, any drug. Now, this is a power. Mamma, come and see me. If you could pass a dollar, the rest of the bad that you can taste on a flash. I want the mamma. If you go home, if the season is a good dinner, and no one has a good year, if you are fresh and you just can't have bread, mamma. And the fear, the catcher said, no, look to the best of the sea. It is now a river for the sea. It is your pocket tomorrow, but you are not sure you are here. The water I said, what does the justice of someone trust you? The honor
maame esi aka se ntefa we get police when you address wa edin ọmọ akwata fere ẹni ìlú address wa le fa fere ẹni japadi e wo fi ọsọ na mo dia drop aso fa be ten family abusu apani abusu apani na say no I mean nim say yedi komo tete fon no so a ya na ye ntini yi enti ka mesraw say echina wada woroma say wada agye san say yedi jawa ne yedi asoawo san say abusuen ni tiri ekurawo enti echina ka bra na asem no mu yi na ewiase nyina entibi enti memra anti echina no mema producers no wadi komo na nyame ya adoma wo china no nso birimu no na waba na kwa be chirimie na obi atibi frise china no maame hawa no mefre no sanse asem no eyadrubunum adibire ya bam sanse maame a osi dai si asase so ne ma no de omo ka no santi ase anya adwuma kanyan omo be ka santi asem eno nti nyame adoma wo china meto me nsa afro why mati okay abusu apani age pene wage pene ende wo china obeba na china so ansa na no ye ne maame ha wa bedi komo medie we stand for the truth ye yentia ya so entia asem ye nhye sufa sansa abusu apani asem kura wo kan sisi a kire se ye mo kan kura ye boa mo boa wo wa asem kan wa fidie ne so abrefi no ye hia ne china woni gina afon no so no okay hello ma mi abrefi ate say acho ba panyame ado na so e kropo twedi aposhe ne woni monyam o kire busu apani beba na so ne na ba why ba so say nyame hye ne woni monyam a wo kina abusu apani obeba be piem e wa fidie so me ne na kasa sisi a eno ti se uwo bibika nyame ya adoma wo kina ye beto yensa afre wo ide nyame ni ekira mi yi ni ama mi bie mi containers mi ntimi ma madam Roma yo obio a tu bia de besi bia e beba wa mane why matia niyo okay dumno ubio containers so apen komo adi ayede no kra de opa na aka nanso ebeduru baabi no se wanka no kra fere no owo de ebeye fere nyam owo ebeduru baabi ne ka asante asem ma me sesi ya no ye nuru baabi a abusua pani ayimu ama wose moboa de mo kanyina wona woboa wonka no kra wonim ya ma me bra hyase bia wonim ya ma me bra hyase bia ya ma me bra ya bre kro from dwom wo no abrenhia ya so wo no wonim ya asetena mu bia na ma me so ose mesini no ho wo se na carpenter ni so o mo ho oden anti abusua pani ni mu nko no be cheche wo mo wo be kire ni pa na o mo yes ane ma no se na na se da o mo ho oden ka blog no already why am kaka but idea yi o say idea yi betimi eni ni pa kwa o mo abetimi na akọ na kotia ye be kwa akuti o manu ma o da fu ya so ya o ka blog no o ya see first say we sit down o di ka ba o blog 77 no o si ya o nwi okay anti sesi ya no de abusua pani si chino beba omra na abrefiso se obi ni container so ono kura nye no na enya ye ne hawa mo ya akwala o until that eno ti no medical kan se asem bi e kire wo so a yo ba bi bebre de ko ntimi ya dia be kan se maami bi ba fidie wi so ya be dam no na ni nwia ba yira akuma se monten so ha na ode ne ba antoa maame na asem a wo kan nyina ne se odi a wo mawu eno to over years ode ne ho be dom ensu antoa to anyama to ndi osum na nasu a chesa sonda akwa akora no kire no hwa me kai se me busa se maame na akwa asore be eni maame ne hwe me dan ha no me te na se sanse ye kaso bi dia wo mawu a ye pa ye musa se wode ne be ho be dom na nsuo no santi nsuo no
yemusa say afiri o ya wo mawu no di biem ana ne ma ne bebira ko piem e wa abuchire obia wo ba bia ne gidie wo enu ti se ba ne ba na amaka ye wa kwa bibire wo ni a che o kanyan ye betumi atu amana to fie ho se o se wo sika ka ho a obetumi ada ho wo sika ka ho ntumi mura da anim eye tete enti mo nya abotre ne ntwen wo nwate na mo gidie kese se nkonimdie be nya media se de mo kan ya mpanko ade a ntwa troda eye de ya mo bedi nkonim ifi akra ma me yare wo ba se wo betena nam se ma wontina wo ma mi die mame adwa hawa no komi ntuma mienu na ma wo nam se ma wontina wo betena ba bia metie nam se da bi me ma wontina ha me ne me ma netia me ma wontina 62 no di ma me di ya rent sa na mo de safo no ma ne ntem toto so wa me bonni papa nya me no kwafo abeto ya ma me no mu mienu bonni nim na de wo ye ne ya na abusu apanyi ye ya na afi na me be kansa ne wo ye nipa bonnefo enti ma na kire apart from Dana musi ye no me pese pe kwa me pentem sa cha say de abusu apanyi baba ene mo apartment na mo kosi ye abusu apanyi pese o che se ni nyina anye mo de ene wo kan waji ni nya o enti na mama me ani abi koko ho asika se se efi a me si a metimi ene so ye koko sika koko for ikes mo kra ma me o kasa na we yesidai so onsa enti wo je mama me sa na je ade mama me no koko mo na 60 years ni ewu kura ewu na no ya na kwari ma me kwari ko ma enfeso ni du ma ko nti order me na what ma for 111 okay pana member center say asewo ya go kitima eba center na kitima eba center nwa asema kitima wo ye no ano odene enti kitima eba center or for infections no kitima wo na drupa na infections no said your mouth for say edi your mouth for nya no na yefu say infections no simple sa nam san yade no omanfo dodo a eyade anifra bebrebe no nyina nam san yade ye infections kwazi broni din bi odi atoso stomach ulcer na asthma stroke na pressure no down so sexual weakness na odofo fibroid na ma koda ntimi nto ye funum kitima heba center se bra wo de aduru be kan odofo kitima metumi de ni ho adanse pa na nwumiri se ye ka abanuru abibiduru pa dia kitima wi ni free mu enye yi wokum asemontre so owo abu akwa methodist aso da hwa wona twere bu akwa sukuu no na edi enhwani mu yeko kitima ho na yefa ye yade koda no na betumia ama yaresa enso ayo dia 0246914717 0246914717 eye kitima heba center na me kanfo na me de ama ono orofo eye top eye care clinic na top eye care clinic ye ka eniyade awodofo just ye de kodan wo mu ena de afidie bedoso wani no na wahwe sede wakenkan esitie na wahwe sede wakenkan esitie awodofo na watumi ahweniwa pa na ebebo wani no ho ban mu otumi anante na enyoma konkan ede ama awodofo top eye care clinic woni endum hotel no ne di hwani mu ewo soameo na omo ewo enyoma wo de hwe ni pani enya asem keto akora awodofo eduru ba bia se ye ni yade ho nsem kan pa de a we top eye care clinic efiri mu a enye ye kura 0552292274 0552292274 top eye care clinic orofo yemfie ne yade nyina enkoda wo mo na suku na opeso be screening de mambo suku fo no a obetumi aba na wode nkyerɛkyerɛ de abrɛm pa na nyoma akonkan de amamo orofo medical ka se ne nhwehwɛ niwa no kama free bruni kromu a ebetumi aboawo na bo weni no ho eban free juada kosi fiada wo ye adwuma anopa no nwotwe kosi adwumere no num memene da anopa no nwotwe kosi tumienu na wode ni nyina aba na wieye medical ka cho so ni ndum hotel no na edi enhwani mu Tabita clinic wo fro Tabita se men kan cho se ye diabetes prostate no na infections no so hawa na Tabita ene se men kan cho se hwe saa yade we nko ade ode fami future kura de a enura kura me no enya asem ketwa yade bibre bia da Tabita se ye famra na so yen
orofo wase me ka to say bibiduro shon na odi etu yade ase efiri say bibiduro ye duro ye di etu yade ase nyese bi ekososo na jesusanso bia ewom tabita se brain na bibiduro shon na odi betu yade na se ekoya befa so obedidi nyina wo be kire laboratory ne massage ni nyina so ekoso enya asem keto akura se akonya ba na so omra fie emehwewo a opportunity obeba ba be show kama pa na nika se me wom se bukuada ne yawada bia free prostate scan na otumi se prostate no eye kese odwonso wo chem odwonso gu shoe no so na je asem ya ba ye kwota bita ho bukuada ana yawada free prostate scan na enyoma konkan de ama ahojo daban Sindis Junction ahojo daban Sindis Junction kumase ha eho ene wo akra sunwa ne takwa de takwa ubehu tabita clinic anapa no so enwumere na nan wapon adwuada kosi fiada tabita ye adwuma ye nkwo yi ne fe ya de enkoda no 0260196219 0260196219 ye ko tabita ho na ye fa ye ya de enkoda no the nation's anchor ya ralisha ni pebia wuti enumere na onye obi akase amemfa akonya weso na ye no ofase bi na woda mfa akonya weso na memehye no pa no ofase ne oba ya fefefe ya oda fidie so wo ne hene a onze ne wofa ni mpona tia no mesere rade konkwa tenten dia man na masere bambo so nko dia man asere twedi ampon se onche na wale pa na omani ntimi hwe ne ho so ye man ye ma enkotote emfama ne abusua mu mpanimfo ntimi no awrade mfa ne so nya na ne ma enkotote pa emfama awrade onhira onka ho na onye okese yaw ensem sisi na de ebiasi wo Sompa TV ebe kase wahala day ni omo kan ye ntimi nyi ntum because ene omo ba enkrata ya na ya dance die no omo nhye dem kura pisa na he de nya bibia sa nhwe ebiem ofanso so ama ya kwan se nyame pe ono abebo ne chacha mu na edachina abekan yensa na afi ya pade no poma sibre yesi uyusi na wansensi a ne owi abruwa nkuruma no yehu mpanyini bu beso se wo ha wani pia ya na wa wutini hu netua de ne se ntiyan ha ya ni ne ye betwen china no na abusua mienu ya behia na asem bi ni adanse a wutwa ho bia wutimi nya adanse e de firimu pe kakra o makan de ebedi mu nkomo ba ye nko no se de sese ye ko ne firi se o fantimi anka ne sese wo ka me ye hu no ba bia de ne wo enya hu no se aya na wo ho akokoduro so nko anya me de ama ye timi di nkomo no ma sondue ba enti ne omo kan ye begina aka se ne omo kan ne tesade a na abusua ne omo ani ne ye because se abusua sa se da ho na obi hu ode na otimi pagya BBC so a enkosi se sa onni kuro no omo ase be hye no ene etimi dane edan esi so de ma obi a sebe ono nso ma me fira abusua no mbe firi sa se ne da ho obi a betima hye dampon no atena mu bi ntimi hye na mekọ na me mate ase a so begye afiri omo nsem eye me moja nti oze me ma ne di so aba na afi baby aka na so firi so ho ode na nso a hye bi di ama wo ma se ye na nka omo ho ode na omo sisi ya saase ne so nyina na obi pesu osi bi na onya baabi nsi no de a etimi ka se yecheche dan ni because eye na de na mo na mosiasi so nti mo ma ye dampon ni bi ne yeso ye na mnya sa de a mo mu bu nsisi mpo a mo ma me nko abe yusu ne yeso yetimasi ye de awe de anya saase ne da ho ndi ekobasa na omo anya de na ne omo ye ne eya ye ni bere na otan eno se te say da china no ye mfa ni agoro wa ha ye pen puma sibere na aso ndi aba na afutu adabia da ya metenase a me ka kire kwa bana ne se o bobra na awurade to wonsem a papa abusuam asase maame abusuam asase ye nsi fie nsi so una aso do maame se de na hu se ne fie wa asase ampacho pekota prot bi si baabi ne sisi so simple wo to wo ha we eye ena na nko mo honam so ma kwankro mo kosie no ena o mo dwene ekoduru ho se bere bi baba busua ne ye be yesi ye pe kota prot bi ne de si so a ka na esi ho ye maame ni obi ya ne ni manso twibia ye ne esi ma na woni wa ya fa ya de obi meka we nkyero bara nam sa asase na nko ye maame ne de nti no uke ekina yate mo de amubu ye cha asase ne yeso ye mfa ye chefa no so ye nkomo foforo na ye bibie wo ho ndi ye sere se wutie ye na enya nsi ye ni jai
yonkofo bi do mu da so di nkomo ne o me ma me mu prot abusia prot da okakraka me so abena cha mfiri a ne kuma se no atena abena cha yi so wa krasa me ma me nkwa na tifi o na dan ne nya fandim gobu asia ma no enne na asem fom ho kina ekomo ni brebe mu obi abe ni brefo okan so a ne fa ba bi odika because ye nyina ye nidia nti mesere wa wudie manumre ye nyansie wa start atwa blog agusu kura ma bobo ya nkotwe na pekota prot bi gosi ma me metia yabusu afie da wakakraka abusuafo nyina tukwa me maame nkwa na tewo me ko ya nya me fe no me prot da go so me bo me homodin bi ase metima hye bi na makasa me de we maame se me ko akoye se me ho nya de me ko ye hye wa huru masiso ama no e kene be dane asem ebe ya se maame na asima ne benya ne ba bi akọ na abusuani bi a wo mu ade na te dan nim o de ya okra be ko so ogudu no ehian bato betu za amanso ne firi se o mu ade na otifie o tuntim fo fifiri ma no ekoba no saa so be yensem pi firi se si abusua asase so ti ye be se ne die mo bi a wotie ya numeri fa asem we asem hia na kina bi ama se be wa meye mobo enkwa abusua asase ho mensi ho ye cheda akene ye so maame de ni a wonfa na so se ye ncheye na da ho a obi atimi esi bibisi so de mesere se ya mentu ana mo wete sa na da akene o amekonto kwa se betafrache eni ho kwan se woko si ye tie ni sa ebeboaye na yesere busua pani so ofia nokure ni kura no onfa nokure ntu ba bieda ye so ye panyini ofia asomdue nkuto na ahwehwe na aye ne se obo ade ehira wo panyi ode ntitimu ba busua mu no wo ye awrade achiwade de busua panyi ti amese na nwumiri ekina no oda na isumye ma adwene ekina onfa asem beto ba bieda me paacho na nse na me wo ba bi mitu kwan kakra edan ne de minim nipa pot ya osiye ye be ye mabusua pani ne mahu se enno se ne dia na akwasi amanso se ne dia nti mi hyeda nim ne osi dia no de ne minim no wasan wuti afiri ho na so se wo beba na afiri wo de hu so abaye busua pani ebia we didi mambidi ebia me ne we ne di nkomomo ebia we ne ka ba me nti no o prade de wonya amanya nti wo koye de ayesa na wanya pani mpa nti onfa nkwa adwendwim ye na da kyena obepie fie a sede asem ne tie no onfa nto ba bi da go ya asem na ye fie ha no ye de tuntum hwehwe ne ye de fufuo hwehwe ye ma asem bia memene ye ofidua we mu nti ze oba na se no krenda no anfa nto a ye mfa nko ye fufuo no wani age ye meye nyamese no aye se ofa bo wonto ne ntem me maka misi nyame onim so ofa no wonto a mo mfa bo no ofa wo so woto ndifia no nyame fa bo pe wa ntokure yen be so ne nsam na to bo no ni ahwehwe no kore wa asase wesu ne de afiri asase wesu akọ de be sere omu bia metena ada tena metie emedwanto na nipa ye hwe wani kosiom na utwantra ye hu nti omu ba omu mfa de ne meto ba bieda na ye hwe mu mpa asomdie ebi enako ampo ne siye ene yaye mobo omu so kura na me adom bi asinifie nti me pe bi na atena o ma me ne yi na we tena mienu we so ye de be ma ha ne mfantete ye kaso bi go ye to cement ye boka ye to tas ye boka na ye fefefefefe na be so abedi ade be bunkofo kom ube bunkofo nsema wo ka ni bere da bia me kan me se woto na yade mo wasem ma ya na office wiase wa na wo control nti obi aka hwe wundie na mmom so obi ani bebero ana mo ya obi ba obi mu na o start so odi wu china na hu se wiase no se ni ho ma ba akofo yade be wo ho na opu ajapade se di benya hoto na nso na wunya nti abrabom no se wonyale na e pato no ahwe asumdie di ama wo kra because nye nipa nyina na ye nipa ubetima hu ne se oyeme ba oyeme wo faase ba unima bofo ne ahonhom edi na chi ebi omo mfa bone nche na wa wo ba no kra de wo adoye se wo de bone che ondi obeka se ma anya hwe ba ahonhom edi na chi mfa nche maka bisim ko sra madam fo komfo bi onu obi anante pen nipa na ye ne bone ono de mehu so ye nipa papa waja manaka ba na ne moti abe kan kire ne se unipa we ade ode ayo ye de ahye ye mfa nche ne da wo de fa san da ho hwe ade o adamfo na mfa na asem o ba na honhom edi na chi afa na asem nti unu obi anam abrabo ma wonnim ne edi na chi nti no sede ade tie no aye no akoko wanim abusua ne mfa na asem hia ye nyina mehia da kyena na ye mpa npo masibere yawo na asomdue mra okay asem o wiase ajapadie ye mfa nkro se me ye be fiti dwumadi na asem kan na astu se enipa be kan okore no ne kore edi tuo sante hene ne kan ye o se etuo to ba akopeu na agini pankwa etinye ewu kakrai enema onka no kore nipa nka no kore na fere ni wu die wanhwe ya nyam fanshe ho
yako computer so gwedi emra sisia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo sie mu na fa wo nasia be si ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo srem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye nti abaso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de pa ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert sewa ni mwacho ni nanu me bisa kwa so kwa brochu Kwaku afraid I will call men cut our cranny ani me ma connection man for den kofo sika dwani no wanyo tedi di musa oh Express Group adalmenti akwanto ayefo opese oti kwan kosia dia Express Group do be call mind me to say Canada US Australia UK any Germany say e to ana say visiting so Express Group do be call Dubai Canada US Australia any Germany mo am pese mo ti kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai Qatar ana Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. For more Ahumacho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Roll Yasika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Caritas Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. Charlies always look out for Charlies, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlies 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer and you stand the chance of gifting any of your Charlies 10k Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Hey, Asem na kontompo de nipa kwa samado bra nipa ne da ho no na otiase a wote so afeni na wo beka na kre abesi ne nipa nsua sa yi ne hu nyansa se bra akobunu mu no ansa na wo ka na kre mamfa nchekese ma me sofo jima crisis life amakomu lobito ne na sofo achu ane sofo kofi mpanifo ni nyina na menchia Cynthia one awofrema ane amodro omo US kofi usu bema onso Germany mem kofi utie pa
Oforisuo case here that we nanka yesi papa no ekasa wie se ocha na obeba ti yentwen a yetwen enye yesua mu ade ko ocha obi koto sa amane edim papa no ochina obeba nenso meka bibia asante kase yesi pani intention to fonfa na ka manfa wanya decide awie na no ne yebetu hofo onse the nanka me fi se busu pani e friend o masami ya ubuse nse woni mu we osan amini ni we me de hye yo mpani fo madaroma nyame ya adoma asem no mfa nto okira meba eno de nanka waboya no ba wa take side se utie ne nka se mu a okira wo ma meka bibi e be favor ma me fo yo motie nti ade nde wo mu an se duabo ana ewuo ne bebem me desa ma mi se ono de asore ni sa no ma no wajai wo mi se ma sole so futie me na atwede eto na hi nti ewuo ne sese bem kwaku se ma me no ka so onko aso mu se opochire woni kwa me support no 100%. Le mom duabo no ana se ba bi oba kope na ade no nchiremu wo mu wan fo so enwe sa de we se ye kase ye kom de a asase no eye omu nyina ade a ne boa sa no mba mbaka yo sase no omu nyina ade na sam no de wo mpa ma me rewo kakra se edin bi apiem abra se wa no mbo ba kokura ne wechi a e wo ma me den abra se wa ne straight mo ma me ne de abra se wa mo na na de abra se wa o ya de pa abra se wa for de bi ameka o ya de ya mo na fofi no so ye wan yeah abra wa ya de abra wa ya de be nyanko bo manda be papa okay Oforisuo yenua ba na wo kasa wo so yi ni no ma no sabe mpredwasa omo hwe no ma bi ye kakra ye fe na abrefi koto ona ne hunu na me producers de na hunu na de obede no hunu obi hunu na asem ne ye kan obi na obi tuma stop ye ka ho asem but ayame ya kakra mo hwe sa de we yi ebra mo ma me ni wuye no ya obegye safo na adwe wo mo nyina atirim ne se mo ma me de dana mahanya te so ayinti no so okode anu kenu lo ba mo fa ne se ye ma me ye noso ene ya kire so nye sa hwe ebi ni Ghana ha bi masa ye noso ne ya kire so ebi ni Ghana ha bi because mo ma me wuye no mo ma me no ma wodem wo obi wu na no ma wodem wa ebi kura de bi ho kura na wo ma me wan fa nto ye because ewu e monka ye it is obi wu na obi ba so obeje safo a ye mfa ma no edane nko ba bia it is amane na amamre be na edane sese mu firi mu a ye yi mo ma me no ma wie ni adane safo ama obi ene nipa banka no kore katacha be maka sembi wo si nipa na wana ne dele na be very careful uyi mu nipa firi mu a wakwan mu enye yie sa nipa na so na ekun ntoto anu am wadwan ye dai aye fast on no ma bi on abi before na sa santefo obi wie a ena ye kire tumi na sa de we na mempese se nipa na tiasia emese ma opese o ye na ne de si ani na nkwa ni nyina atratra na ehu ne kura wom sata munwi obi enwu ye hu ne kura wom ba o tra ma nipa ne ko wie na obi be kasa wo ye real maame edan na eme de a dabi ade esesa nka busuafo yi wo mu kirem ana busuapani no ana brefi koto no wo kirem because wo kese do mo mo te wo kan de mo kan nya ye ntro a menti ase wonti mi kase ni nya ye ntro mo ofi o mu tie o mu ntie ni pa because wo baba ye ntwe ne saa nsamafo ho ye de nsamba ko nna no so akobu sansa to munye very careful no mfa na kura nya adwuma abusuafo ba ye no mo se ye maame na to na asase na osi ya e different but o se asase na ye nyina ye dia
na maame ne titi ne mo wure mu maame ena osi fie no ena o mayi adanse te sase mo kwa wo kase paper bi kwa na we paper sem bia no do court ne ada e be busa paper de but se mo ba na mo sa asase ne mo maame na ne toy de a ena e busa paper ba asase ne ye se bi obi na ato ena ye mu nyina mo de na mo maame e be kukusi so iti de ewu mu ne se ke ba hai ena busu apani wo no se matumi na esi so mo mama boa me ne hwa enka e chem se bia maame ye hwe we sai mo so mo mfa we ye hwe fa ko maame a oba ode ba o mu nyina wuko so ti ase eno de ne nka hwe e wo kwan bi so akwa sa na nke ye no because uni asase a untimi nsi dan obi eno wasi dan e wo ne nsam da enti asase ne de eye mu nyina mo de a ena mo maame na esi azudinka sabedu apoto ma na fe no ka na chie se nka ya asam papa ba ise mo maame ya kwa nipa bonini e ko wie se mo ka se mbe se o se real mo nana no ye real man no maame ha wa no sa do peso kire be ba to real no wa yi a kire mo ana de nanu na eka entende bushwa pani ni ai abrafiko to tie ye ni a real bi apie mu wa set sa de a ena bushwa pani wo ba on fa real ni bi mra na ye real because me mo rem ana de to so ye ka so bi ya bushwa pani a wo bi wo ho a wo ye bushwa pani but if you yi so wonim wumi enteni yo nyo bia na so ye bushwa pani a if you yi so wonim nti na ye si hina ye se de ne ko trapetom ni a kire na mane ni amamre edu ko ba bi se ne ohine bi gu nsa ye wo de wo tik ya bushwa ni mu a wonim na nanom nsamafo iti ohine gu nsa no no takire na apawu na ofosuo wawuko omna samwa wote ase saa on na omo kan saa edi kume ana kokotwa obi anya muyi so ni eye ne saa kwantabisa kokoshachi na ogu nsa no because no saa tetefo no wa meto na so ade de na edai ato no itebu shapani bi wo ho a koni ya nipa na wo fie onya asa na ato no wa ya akola itefie wo history pa no onim eno so e wan na ye abushapani otie ni a wonya very careful ani ye no so firi ho a ye wo sika etimi to abushapani bushapani bu etimi de aduane kura to no me nka se we de aduane ato na me kirem tiefo amutie ni emuntie ni pa eno so number 1 eno so da ho ete se etie se bi o presenter bi ebetim de sika to na sam na wo ka no ente sanso oba betra aka eno de wo hwe ya wo bekọ beto na wo be front ntuma tintin na wo kọ eti ha na ye tia mo ba ye kyerɛkyerɛ mo de o tifie ne wo a wo tia ye kyerɛkyerɛ mo because baby e ko nsa na e ko ye because abrafiko to ne kasa no so won kasa wo yi ne no ma na enso ta me ye nya nyimfo no wo se a mo betra ne nka ne kore that is woman can kuro ana bushwa pani Oforisuo frɛ no obusa no wono ni kyerɛ mu sɛ kyɛ mu kura no de mu so mu kan nya ntesa de bushwa pani o chan de oba be kan de no baba de oba kan sɛ de mu kan nya o be kan tentente ana mi kyerɛ mu sɛ ye bushwa pani bo wunim history na to bu kasa sɛ wo kasa me de bobo dan be to ya ɛno nkyɛ sɛ bushwa pani no ye fro so nimi na wunim tie fa ne kura nya dwuma e wo saasem bi ko dan wasam pa me ba ya brate be ye papa ye otese ye wo fa ye otie ne nwa bai se mo ma me na si fie na do wo poto ma na fro nti so odi bomu de mo ekoyi de plus ono ankasa ne dan bi osi ye eno so mako bubu ani eti dan ye akoye se mo ma me ti ase o de dan ma hadi eti so woni wo de na me so ma ye dai ma be fa na Ghana sama ye kan edan ya wo kura na yebu ani no eno kwa ho nsem wo obi dan ya wo de ka adu atum woni ho wakobu ani eno kura na enya proper na Ghana na emra no wa na emra no ye mfa nya dwuma saa Ghana ngwa na akogina court timi bu obi fo koko na nsim was yes my lord opi abonjan no wa ka che nipa na wodi bem no so wo ye be ma pa afuom ho ampa so ntimi nko because the team pom wo wonim ho che ntu di ho ago bekum wo be de ne wakọ ana mo ba mo da to silence nemom ya soja fo ne ya police fo
enka baby yasu mo mo ko galamsey side no ye yetimi eso mo ko galamsey side ko pama manfo no nanka sa sojafo na sa ko to asemra papa mo mfa ne nko mapa ne koko na wasisi ntomani a munko tutu ni nyina ngu mummoneta ha posifo mo mummoneta sa koko papa yi akoko to ye bua ne fo eni kwase wosim weje ye bema won se wo ye bema akoto bua mo ade nensu ubesu am yare ampa ye bua nsem bia ma nkrofo bia besi nne omo mu di fo nda so ede ete so aba eye Ghana na ko bi ni wan akobubu ti ama mo nya tumi sese abusuapani no so said o kan set se on tese wa kwesho mbachi eti ese ne kan tanchi a wa kan afidie so se de mo kan anya no kre eno na ama manya ho ameme ka bi because wo kire wo ba saa no wo ba beka ena me so me ya wo ese ma me si won kwa so me ne ya adwo wo kwa bi so because bra nyankopon to bunsa beto asase no wo sasa so fo edan munue enti ye adwuma ese kwa de na no kwa de me ko ba gwata munsu kwa se na mane bi wa wo ya etimi kum gwata da wani mun tu ntwa kwa nko ba bia sese nkukọ na nkete no mo bua ye den pa te beka ka bo so bi na mo ne bag wo te fie national push na ko suahye mu eno ya te fia na kramoni de snap ne ko suya wo bebodua wo be kuni nuanom eti Ghana na ye buga eti ye besre so ye busua pani a ne sasam ne bebia da no ampa wunya ye wabusuafo omunya ye wo de hye eti nsebu na wo ka bia wo ye busua pani but history pa na da no unim nenso bere abrefi frabocha bo so obi ene no ma so ebi kura di TV bi abra busua pani asem kan we de busua pani nka sasa na mum ye hu bi pen ebi kura na jogging bi so ye de abra busua pani nti ya bona no unim na akoka sisa ho eno na ye ka cho se nye trasa e wa ha ko maami waka wasi wonya mfanche enya de ye so kura be preso mfanche ena mo so bi a mo so mfanche enti mama mi no mba ma de ye brem na esi ani aba akokoa uchu mutan kokosa chite ai ene ya friends enkwanta o mi no be ma ko a emo kokosa chite da na mu omne kaka enu nti ye pese ye kan nyina ne se eno ma ye ko so ye mfa ne kura nya dwuma e wo Ghana na ntesa nipa be wu be ko so wu opem so wa breduabo eno ma de ewu ne se ne de e be ye dan na so kan no so boy because ne nipa ewu eno se ya bredenti no wo ka de asha nipa bi adwen mu se nipa ewu na me se ma breduabo de ene ho so ne kura ma wia di ne kura ade ne white as a white enko twantro papa na wane ne yire do afu obaya brensu obuno ekodu mbe bi na walja be wo se wo maami ni nsi afu mu wo enko twa bode kura medi ebi wo mu ye timfo wo wiase a ade no onim se wo ka ne kura ye de bibi ato no ba ne ye ka ne kura che nipa makasa obi wa wo be fa 100 billion wo de be chew se fa onye hwe obofo obi 1 seed obekum ose na no ya na ebi mebi oba bi ba ma bi na yefie no ha na ne yiri jae na wo so oba na ya buni kwase a na o sa kwa o dede oba na o masaba yinko jami nko tubaje wodo oba ne duro fom no twa niti wakuno obi nso asi filling station e di ama wo ba o si ma ni wie no ja no papa na nkan be sinne ge na fa filling station esinne bobi so bobi huka enu 1 million wakuno etu ade bia oni ni peye bo wiase bia no esese wo ma ne kure emma wo bi mfa bibi medada abra efie ho asem na ye ka wo maami ekobubu dan ya ni wo so de ma han enkurai dan ko am kosi ekura mo so mo san fa ka sese wutie kasaye mu a sese trese we mu maami wo do mo kan kura no enimu kura musumu statement amode ba say do me bi kwa maami ya the sermons letter 2 enti say ya wodi ade a na de ti ne maami we mu maami maami o moti yi wo maami e so timi 2 a mo so mo wo amanka ata kire say de ko control 2 that is so maami no ye hero no born home modern edan no ne si ye kwa bi so sa etesa say me o mo so mbeba ti na me kan etesa enti enoma bi ho no mo a se wo betana se wo kasa ne wan hwe yi anipa baje wano asibona nanso ye de ne kora ne ye pe wo sa asem mu aha obi oba betana se wo beka se ma se wa ya aggressive
enye so easy because we as men nyina hwe it will be catch we as man say no obi ye ni o enti se bibi kosi a na mum blemu me at times Ghana ha no so obi ni obi ya de na aduabo na obo bidua na se hu a na ye ko nipa kra na wabo nipa nduama na but nipa na de we ndi obi anso enhu anka nkyere no eno case edi ye sa na tie ye ebedi di yatemu ha se be minim nyansen enso kwanya masem so tia se so baba ko bonyom enso ne nyum mpie da to no so ne nim nyansen to fa nyansan bonyom me rade so eti no ma bi hon ma bisua pani na sama wo ka no mi tufo ma ne se wo tie ne a on fa ne ko because on ne abusua na po adam so tia se wo sane asane wo chechire no fa ne ko anya adwuma se ebi asem no asem from day one because o mo twa dan ne blocks yi o mo si dan ne adade se bi kwa ya mere abusua pani ye abusua pani bi hon ma efie na nkasa bakwasem wonim chise wo tie firi baabi enso eba asem a obakonya dia nyansem baba etim de dem pesa me ka kire abusua ne nyina ne se fine asase ne de ye gitum o mo so amoba nso ye ka kire msa asase no ene na lumba ye ka no ya kasa asem ya ka nenso anya ba first no mo dodo mo so tia se ye ne tu ebi wo ye so saa ye ne papa no mu didi bom e wale bom eye bibia bom etu baba ye papa no ba konko antranse ne dida o mu nyina na ka bom we di na duane ba no madi we di na duane to wo akola a wo no ye be wo be wo fufuo na wanya bia se twa wo papa mu didi wi akosa enti wo a wo kura no ye ntwa bia ma no olma mu didi wi na akosa eye bebre ye free friend Santana house e wa makom enwanu mu nyina ko wuwie ya ye nwanu bi asori se da papa nko ade a enu se da ho mako ya twini je ne esiwo short ya se court de court beti magina waka because court no from day one wonim judge bi wo kwa no sebe abakwasam ne yia no wonim but asam ne wo hwe na court so se kwagina court obi ho wonim kasa obi nim kasa enu nche se sebe obi nim kasa de wo kana de ne de o obi ho wonim kasa ba de ne de abayabu agun so enti wontimi de a no de afa wiom so wa ko bodua enti na bedu fie bim no efie ni so kama obi antim ase no enti sa fie we na ye ka ho ase no so o ma hwe yi a ebedu mebisa na beye o menye very careful kutre fa o ko obewu kutre fa fie no ko obewu papa na ni ko fu no obodua to ko mo no oboma mpuro nyina etitama eba ye omokoye ho ade a omoko afu mo no ni mpuro gugu koko na sesa se duaboni nyina nya mpuro no duabano ode eti ebesre wo mo enoma ekoso areho nsamanfo isebe asantefo gidie se omu tie areho se omu ede do eni gidie ahye anama na wabeje safoa afiri nkola ho according to omu ke ma me hawa ede ba adwen na tekire afede obeje safoa no wayeka sa no ma na tete sa nipa bi nyai adwen na wode kwaji ade adwen pa because say mo no so na match so eti ma me sabe omu nyina mawu aka wo nko a eti wo twen na de odo na kwaji ma me ne dan no eya wo dan because you na ewo ni wadi ade eya wo dan ma me wo kase wo se me wo me dan do ofra broche bo so be so ye ne pen na wo se no de be ma de che no de be ma na wo so mpe hwe akwaye otan eti na just nka ma mi efi ko pe de ho ni mum ko bia da ne de ano na nka ye fe aye ma ne che uwa mu ana apai wedie na nka ye fe na munya mu tifio but asante kwa no say intestate law na friends jali e pass ye no ye nkwa ye nti no ma bia senti de bia na aye njiraka ene ye wusa but dem person me catch o mo fie no mu tie so cho mo so mo ba de a titi obi kan titi obi kire wa ye be kire wo mo nti o mo mra ne nchi o mo eno ma no wa wo fi se ne kro wo no wo pufu bia wo ba fa bia e kire se na mo nso ye be di mochi na papa fo no maye mre na omutwa blocks ne ade akotwe o manu asem ebusa wenye kululu bia ni mo ba obi ade musika obi anye obi asika awa ha ene akaka se obi o tifi akaka se wo mo ba ye maka ma mo yenka ma obi a because we ka si che we ka wo o kira oyosi na wansase ni hu do wi abrenko to fo so tie edan wasam ne ka ewu bebam sa na obi anfa nche na dwum o ma amokura se mo mi amagya to adi oh yeah ya de tabroba to fie ni so tie na sam ko enti ne kura nya dwuma abusuan penso beba mesre no nya fe na de be che be fe na mekwa yi o na mbibia wodabi ye be ka asem de we asem ni sitie ne ya hwe
ye mo bibia ntinkam ye mfa nso ne ochina ye Dank Natural Health Care Complex dank semen kancho se branu tu yade na sema sanse yade he nipa yade titi nipa pa na se yade tete na so peso tu yade na se na ukomu dwo efri yade ho de a orofo Dank Natural Health Care Complex dank semen kancho se yade biada obetumi atu ase ama na nem san yade pa de dank se wo bo no homoden e wo ho pa orofo stomach ulcer na and you draw your stroke and they have one na or for Yanko Dank Natural Health Care Complex. Dank by yen fear do nine any chini, na nanim was said that one talk from Dutch lesson. Oh, no papa pa, or man for the door no, I will two and yadia say Edema wono, or more NSA, ye want to ye, Nesayon tea, a man of be at the Madank say, a hutofi, Dank, Eddie General such now we are self and then, or for Dank Nindo no. And the idea was son, and your Ghana uncle will trouble some pro, na okobru ni krum, and your Ghana for our more acudis and some way ya dim ewo hono, or the drone and money will come, Emma or sorry free ya dear so. Or for Dank or Pachin number 2, when is City Life Fabric School no and a bone pay, or for Yankona Dank into ya dear Samawati. I'm a mene one say ya dear, Nipa Benya Ushwa, nay ya de Kruya. Or for Yankuni to ya dear Sam, or Pachin number 2, City Life Fabric School no, and Chimuha. 0244017556 0244017556 and now 0266593330 0266593330 Dank Natural Health Care Complex and I make come for na media mam or for edru baby a enije ba yenom sound sana abro ba so a wutumi etwitwa bie orofo yenkopa bia ne bi entwawate na yemfante abroho so efiri se ena kowu agyawo ama enne waya ankonam waya baakofo orofo agya so kowu eno ti na meka atwo se enije ba club bia no etwitwa bi sana abroho ba so yetwa bie aponto nya badin tuo no nyina orofo yenkutwa club bia no wate efiri se bia de eno ane club orofo wu kodidi so a club bia no betumi anum bi na anum a obetumi atibia de yie pa ene honam etoso obo de ma sanse wudi speed bi ene ATB egu yemu club bi ena make camfo nam de ama bia eno ane club wudi fie du ngotwefo asem koso oba pen for club bi no utumi enum bi bia eno ane club ewiase mu asetena no eduru ba bia wodwene nyoma bi hu a onte ase na pani ye de watu abusua no esi dai ena wo him kodi afa asemi no buso apani so obabantim pese mekompi media mahunim no de asase no ye maame akire a wo ba ye no won ka asase ne maame dia dabi won ka asa enuafo mo ba na nwumire de o masem beda Sompa Asem Mpe Nipa no wo mo si asase ayi o mo nana dia ayi o mo maame na o mo dia eno ti se ayi o mo nana dia ayi o mo maame dia emabia maame no wo mo bia da ayi o mo nana bia no edidi asase no so si da wo so eyeye eno ti na wi me ka kiro mo se asase no ebia ka se ebia ka dia eni oba na waka no ontumfiri da na ni won fa asase no sebi so enkai na abusua en omde o masra bedan yi no o mosidan akovansa ase no nyina so a eno so asem kan wo ho esanse uni asase a uni untimi sidan efrise utwa mangugu na wunsi dan na me pese abusua pani eka asem bi no wantumi akasa asem ma me mo kama komantum ye we ye Sompa Asem Mpe Nipa ye hanokra asem ne eka ho yenche yasunti asem sa na yenche sufa ena medi kan ye no akira busua pani beba me ma me hawa opon ka no kore se enye wono na de sika esi da no na se ye mo ma me na de sika esi da no besides mo ma me de no akire no sa akosi bia ka ho ena mo peso mo sisi wo efri se o mo hu sese bia ku se bia nya adom oni mo ha ye maami wu ye no ni gina ene abaje ne safo makotena dani ye nwia so o ye store
ne nyoma so gusto to danim maame ne so mama nko ho ekwa bi so ho se mo mre krowe no ya wantwea ama na anyetanya ente sana krowe yetenam ne den so because ya de ye na anyo ya nya wo fa ye maame ko ye yesisiw ye nua so to anyoma gu so wasaaje afa okay o de fie no kra ye o de akra so to ne mu nyoma so ntimo kama komanto yem ye fefe so kro bia sante kotoko se o fefe funu ani ase na hu saman se mesin wo carpenter ni wo ho ye no mo bedi nkomo hwan na befa am adwuma hwan na etua muka na medie krowe mahunu bi eda fefe bi se asafo labor runabout eni pantim contractor we see that no way okwa omo di asase no nkomo pii no a omato nananom esanse na ho ya adesifie nananom so omo ba omo hu kwan no ma be wuram se ka ye hwehwe enso na kompo mata kwa amen no ebeka krefie ho no obi antumi ntena ho ebeka krekumasi nyina bagi Asem Mpe Nipa di se eda no ankasa nipa estati tu free ho omo po meka no kura nyese be ya asem na ho odi abrafi no koyi ne nyoma na ka asem omo kan de ke tie ye maami aka no ye kura na se kedidi ma bidie ye ntimi ntu ma nkoda abonten ne moma no kura nya adwuma ekwa bi so amamra ne amane kwan so maami ni wuye no ebi kura na ne tam da ba bi a enye ewo se kanema ekoyi firi ho yemusa se na sika dadanim na gold bi da ho ana na japade bi wodanim omo ba frem so mo mehwe mo ma frɛ ekwa bi so no kura no sa asem we kura no ekona nanom ho so a omo difo mo me atwa abusu apani wate ene ne kyena de kwa anwa ne mo musem na ehu na mo gidie se nyame de beche ye mekyena ade beche ye na me ya adom kyena ye atwa abusu apani ne mu nkomo bia ye nim firi ho wate mase se de mo kan ya mpade a ekwan bi so no ajapade ni nyina ntimi nyamo de ko mo cover asase ni nyina na ka busu apani se bia ku se bia nya adoko nim de a ka Asem we kese ko akakora wi dada aya simple matter because omba na ko se asase ni omunko ade ba we de selivi so omukwa maami na sie no matwa asase ni be kura ni wa busu apani Asem we de nka ma ne o emma ne che simple simple we de mo no so na match so we wo ma emfa Asem kese ba sha de ekwa ide akwa bibi se maami se ono na asase no we ya to nche se enyo maami ne toye me bo a ne mo dan de omo maami ne siye ena mo se mo kan real bi Asem se dan no maami hawa ne che se ono so ye de ma no etina se ho no nkontompo ni bi abebeche ho na ye hwe Asem na firi kwa se nkontompo abebeche ho a yesu enim de be ya ana sante Asem na ye kan ye se maami mu maami wo ye sa che and it says still ne normal no e wodemo na busu apani woni mse mu maami no ma wodemo ena besi ne mu nko enko yi normal na ne ne busu ya be ni ebi se maami kura no e wo se ka afi na bi enwoma so that's it enti akwa bi so kura no gu maami ni o de ofo ya ma busu apani bi na ho no onso na Asem o na okay ti o de ye fancy ha na ni nyina akwa ye kira wate bibi abe kama 0554 yeni ahwefo ne atiefo so kwetwetwe nkomo awele o mo mfo so mfo ma twen eno ane na ye hia pa o hia papa eno ane na Asem nyina anye de eno ade de na nye 0554 kremoni obodua 0551 owi akoya chiri wi o ya se ana jo be so ready di chiche we de fo je kremofo ni wi ya se o 0554 0548 yenko homa so yeni ahwefo ene yetiefo so enkodwetwe nkomo hello Ibato de na mensusu ya nese asanti hello asanti ma memu no yedi na de enti se sana ame no
akeka ono nko ne ne mama wo mo nche na me de ready amazi na ma no stress ne se na wuni ewu ye ne mama share ni mama share ni mama e fi o na da tie no ka ni ana da na ho a ko bi ko da ya wona so na men tiase ke na dia ni ho no kama na e ya ko chi e ka ta de dia ni ana da na ho a e dia e nipa ni. Okay, hello. Hello, good evening. Majusu Brukata che baby afrefre udi. Otemenka. Hello. Asemu. Kwa biso no me ma mi ni nwa meme so ma yen hwe ha dodo. Ayampo no kra sem de. O ma yen hwe ha pa. Se medical kan. Yade yo na anyo ya yenya ofa yo. Mo kran mo se manum no sini. Hello. Hello to me kan. Hello. What to make an? Man so, baby, I've refrewed thee. Your friend got to come with your boy. Yet you. Opening in the machine, near my papa, my grandma. Yet you. Hello? Near my papa, okay. Sati bui yesem moma amani nkofuna monkwe mfaji etuye na kande mawe nkoso wa bushia mu bibiri. Oh. Hello. Baby, I'm free with your papa. Hello. What to make an? Ayo. Yet you. Good evening. Yet you, my Joso. Hello, good evening. Oh, Mamma Mia. Hello. Hello. Baby, I'm free with you. Yet you. Hello? I wonder why. Hello? Hello? Baby, I'm free with you. Hello? What to make? Good evening. Yankasa. Hello, good evening. My Joso, mommy. Hello. What to make? If I can, good evening. Hello. Your best or more frey no. More frey, ya mucho mo frefidi no. Ya can't same with the beer casa same. We can't have what's wrong with this woman. I say, ya. Wani Ignacio. Hello? Baby, I'm free with the Katachi. Man, so kakra. Kwame nchini nikasapite. Yenti o Kwame. Ofosu azemu ya sende yetu. Nse aka mamre ni. Nse obi omuti nti ama ya ba no. Ya na ya bra bo ni yin sende. Isi abono. Baka busa pa chi ti ya so be kana pre. Ama yenti na no Yesu ano. Ebi ano de kem enwu na atoka ho. After this, you really want to have a personal doctor.
No. No, okay. Hello? 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 Hello, Timeka. Yenti Opani. Yo, no question, Yenti from Jawati. Because we are not afraid that you know when one was that. Then I did young woman, I woman who is can be good devil. You have a assassin because of you, that's why. Yo, no question me about whether I'm a bomb now. Manager cleared the Papa life. Now, there was something said a better. You will see go Oh. 0554 now 31 now 31 0548 now 31 now 31. Hello. Hello. Yeah, hello. Maybe I'm free Udi Katachi. I'm free Abeko. Yentio. Immediately Maxwell. Reading young points. Now, Edama said, Asem we have a tomorrow. See the Musi Mama, your pride in a Buaki. I am not before a young from Solo. A dear any word, young Koya Padios. Yankas Madame who fee a feature was a dampon 9 or the sea nothing. You cry, come, my Beman cries, a jar. A yellow crack, none dear, but the Amanema, a dear man be a whoop. Momo could be almost a mouth, indirect, you know, Nana Nema in a nana, Nassassin any dear. And now, obey moving, and no, again, Papa was yes, to say, and a Yamuna, a Bayamo Yada, not saying you did it more, no, we got the mission in Adia. As we never hear the Waba BC, none never say the Nadia. As I say, how many mystery home? Nay, is that? It may say, was your penny, say, when you was your penny when you was room. Perhaps a on front of the theatre. Emma, a dear reviewing out of Kodoko dear film, home and any coho, now moon temps here, a bassa, or better any better. Come home, let us see. No, okay. Hello. Hello, first, good evening. My Josu Katachi, baby, I'm free Udi. Your family was in the cafe, half a boss. Yentio Yaw. What's a man? Hello? Good evening. My Josu, mammy, baby, I'm free Udi. I'm Cassandra. Yentio. I just one penny. Sompa na ujina so Asem Mpe Nipa dwumadi ni. If I just say. Hello. Hello. Baby, I'm free Udi Katachi. I was not my son, some lines in the house. What you can? If I told him, Meto Kakasa. Aha, na me say if I saw any case in my man tell me call baby, we be glad into me son on my update to on kakra. Na masre na busuafo no so say asem we na bo watching na oba o mo ntamu no kure ye mpe kakada na nesa na jiapo pe ma if you are that team so make ma tana o do yi ni be busu no mo nka no kure na masem ni nyanom Ghana for say obo free radio so a ada so be TV ni volume no so ana ube ni kilo ka sa be ya unti won ka o TV no obuti o mo TV no ade no so e ko na ye so na so ye no ma ko Ghana for me e bredo do o mo sia ta de na ana ate do me da so fusu o kura so no boyfriend and our girlfriend na ho na o ge bi frɛ wa o twe ho firi ho ko gina baby na ada na ye kyerɛ mo simple method ya mo follow e asem o. Hello. 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 Good evening. My Joseph Bemen and baby are free Udi. Hello. What to make baby are free Udi, Yendi Como.
Yenti yo yenti yo radinya ko yenti yo yato yeni pa ho abutre hele minim se la no na enko ana se nipa no maso wode ye kire ndo mo ya o mfi menti ase hele engela no engela ja network me dina so kama me ka bi ye kake everything me manga je ku so engela me tum ka clear dem Sompa dem clear wa ni so yentio especially me ka se free me ja ke nyam foi ke gas nyewa pan fo nyewa opani uze yasi wo se ka obia be ba dwemba e ko se e wo me ne wo yensa ke ne ba obini de tinte se de bu shego happening yenku mu ne akwose ku bibi ko o se obushia sa se na obushia no de bita but se akudu be fi se yemu se ti e na me Facebook non obia si stop ma ko to so be se 14 oh what's in stop it can come on oh yes so no be the person but say so na say ne dia oh it's up that but I don't know take so good I'm a stone si woman ko pasano ko ta people you me just have to so and still we need to pass adentime ye mu and I am person be ya dia na ada obi ya babushia medasi okay ahani edi ofre no nyina ebesie eno ti nyame ya adom a abusua pani se obeba nti ochina ye twe no na china so producers monhwe na maame hawa eno no antwetwe nkomo na carpenter fo amesifo a yabo ndin so omo na eye da ne ho adwuma no yeso no mo antwetwe nkomo ne mom de etie nie se asem no kurasem a mamu a omo mutifi o mfanhwe o mutrim se ebeduru bebe o mutimi tinafio omo fanhwe o mutrim pa be se krom ha na dan bi wo ho a eda hokwa nipa entim yese nipa na entim o munya kombetenam nanso no so ye kasa foforo pa eno ti no kina da ye betwen abusua pani no na ye be so de akoye the apostle continuation